trending mete ni we no me wura ho na mani so agye efrise katrema empro na samampa na duru ba bia to no badin o abrabo a wo bebo no edimpa wo beja na asase we so no eno na dabi no se woni ho a ye hwese ye bekai wo menyi ntum anyi ni se eduru ba bia wo bia wa mo abrabo pa abrabo trene e wo busuamu no kra no so obi wo kra betumi de ne ba to no dabi eno ti no ene ba bia katacho wo bia no me man yakọ kwa bi so men kan sa ya rehosem yakopon fa ne kranse yie dabi de ya ibehiem biem Sompa is trending and trending including Asem Mpe Nipa no so amba pa ho sima aduenu bako e wo dia santima jim Sompa Asem Mpe Nipa no bronya bosomi a etwato no baba bosomi no ne da etoso edu enum enene 15th December 2023 basa ya dom kropo twediampon okutwa nso ne nanka nso ono ene boss adawei bobo yiri bobo wasi bibitum bibi wafosan wa wasi adaka wonkan konkotema mini wasi abritie sijaso emirikisi yetumi no ne frene samampo yedi so ena yejano so wokoduma se mo hwehwe afidie ema tromo bidie kopa bibidi Asem Mpe Nipa hey yaba nenne ye kanchi obi bia se kachire obi no obi so kanchi obi se Asem Mpe Nipa wo mo aba na enne po babo pata bri enanya asem ketwa ensemo ye de agu proso na ye betu no se ene abasa no eche pawo ano den papa obate omono asamwanka sa ena the nation's anchor of Alumba obateneka ene anwumrei ohenere maame yaboa akuasu ama bronya woya aprewatia wotia ne nachi kakra bi anontino ne onhyedan tenonka na producers awadawuruma wakunchire sam no ode ato apaso na ye dandano ebetu no sra ne abasa bansu ne de sheba kwaku yeboa sa ena Dr. Mo omo adawuruma ena dwumadie we no wahyehyɛ no fefefe wuyi enkwantabisa frimu enye ye kura na ne wono ankasa na esa di bonkumene na wochichi mfidie ni fruma de ema me no Isaac enkwantabisa boshe banono obo adwuma enya asem keto akra uko MC awa Ransford ewo ho ena attack Kevin ono so juma wada romana social media handles Facebook and YouTube ni nyada yedi atrantwie ewo so na omanfo dodo no a ensem wo ye beja na kire no otumi ekokohwe na ekonkan anoti ye do bibia se Asem Mpe Nipa won ye to twene afimu nyina wadi achi ye san emam wo finhia pa kwansonko so enya asem ketwa kofro bonfo pa bema asuketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo mi nam tie dwam na me di Asem Mpe Nipa ekobose azaze so ene so do driver touchline kwa na esanse nefie no ntino oba santimemu ye mochirigo ene ye mochirigwa eno to obi bia wahwe ne dihye bia no mema no yakọ ene hyeden eno ti wo kyerenda no wo bia ne dihye edampam bia no ene di atwato ena yede ma no ne akọpẹ ne krabia eno ti ye mesere se eye nkoja enti ya na moabom homoden efiri se bakofo redrogu bakofo ne sanso kropotwedi apani kata eno ti ye nkosafo emua na eyidwo no kyena no enko kama pa ene ye mochiridwa eno ti ena meka ne sa no efiada de adagye nim azantemem utumuta jesi no tuntum ene kokọ amafo ba hye ne kyena anya asem ketoa omra samwa bibia boko Oforisuo be manyankopo adom bibia boko ne fie fridwada na me de akamu a beto samli de chechi nyankopo ne yede ni te ne fie nso te se de wo kana e mo chidwa samli bi fie ayede obi nso fie arehoasi ho sa bibia arehoasi ne mo nyina so yakọ na bibia nko jojo no Oforisuo de wom ni se be electricity fo se dum so na san ba mo nka nche yen cause no me koye na makomu na edum light se the weather na sia ye no se mota dundum because ontontom beba ehyew beba yesere wo mo because ye do mo kaketikiti bi e ba betwam ye tua de a yesere wo mo nye ne ye mayen electricity fo ye po mo chew
cause Ghana especially Kumasi yenye ni jebia o babia wo konkran beach doso aheni beach bia iti ani je ani so obeko fie na light wo na jawa so na wo hwe TV na wo bonyom na wo beko fie na be se de na e koton kran ni ma se koto jam ye pomo chew Kumasi ni ani jebia electricity for omomo ayen ni ani je pa wo Kumasi se wo beko fie na light wo na wo beko fie na light ni wo dia e problem ye dem kan so asem yetua okay tie pomo chew the nation sank of Alumba okay the nation uncle Tobo Asika techniciansembra maybe atum and omomra sisia na emse how the neba na Judas the neba Judas the neba okay na omro we say Judas no because said the more purpose until am dey said in the to me we say ye kan Yesu dey am Judas dey na aba na Judas no Obama obi a na enim edem hai why be ka Judas bia obese bia no Judas wa manka muni ho an kofi Yesu anu anka ehun nsenchene eti ade bia ye na Judas go wanton Yesu o ka Bible ni fin won e ba efom wona anton no so we ni ne man na we obi man no ncha waton no wanton no na ade esesesi short as ansisa wo fo so nka wanka ba kwa iti Judas yem fa buo man no yem fa respect man na o ye bold sa bold no nye easy ni be bold short as na ka kwa drag my righteous be bold so unti Judas din ne de me say e free na ko se obi oba wu bia no on fa din to Judas because Judas din ayankwa o de ko pevisa akura wonya bi okay wonya bi the nation sank Yesu Mike naba jensen eja ade bia beso ye ho antes kakra ni pa hu sensen ti no she dama no ko so wo ba kra na batimi ese ni afira da do na etwen ni sensen tie ma ne sei na yen aya ye ni na she Judas ani wu o so yiye ma ye kra stella injina na so ewrani nshiro ni pa bia wotie no nyo bia kese mama me anita wote gusu hwedwumadi no sana brako akuna kodoba fo so America omo hwedwumadi omo afre me omo sinya me pa mandi omo so de omo Sompa achede en beba omo de medi omo di omo machi do odi beba bo humuduro na nya me nshiro omo okay okay yakwa anim ene eye fiada na buanka sa wafutusem ene sei efri juanda besi enra ene ya bote wuru se uyi bi boa afoforo bi a omo akwa ahohia mu a o se Nyankopon eto eba wonsra bam na opunu bi mu atoto wa brabom etimi bie ene wo anka sa wafutusem ene sei the nation's uncle Ovozo wafutusem ne sei no ene Friday ne yede be ma amanfo ene adofo etie nyina ne sei ni ewudura obepese yemfa mfere wono so obiduru aya afele ne sa wa brabom ni awopese wuduru mfie bia ana eba wa brabom a yede frɛ wono so wonu so obi aduru aya afele ne sa ovozo abnantie bi tie sesi ababa bi tie sesi ya ne den kura so ponte se ne maame nie ko wonyina to maame ne kwam ne simienu atu ne wedie na ne abiribiri kakra ndi wo kama ma ache no eye ne kraya in fact o school na se kaso bi mesra na no opere sister because ohunu se ne maame ho tan na bia maame ni di bread no mpeso de ho animonyam mpeso de ho abodi ni be ma no na me de aka ajo ni pakro se bre bi bo no so be wo obeduru the same place edi ni awon ma ne awoduru ho no uduru aye mfa ma ho ti ba bi obi adu ni o deserve no mpacho ni die kwan so na ade ama no obi da range over mo obi dream ne se wo so da sa aka ni mu bi oshia no be kamfo no say papa we range ye me fe no se kwase bi oti range mu e chena wo beto the same case be refer to enjira wate asefo asase so da enna me yehunu se ni odi pa wugu obi ano ya wutwa obi ayeye obi dream ne so no so ma meka defo ho nanso oshia na no mo aka no woni sika kora mfata no unsu be yeye wo be share the same topic e da se bo wo be share obi ko school na so be baba yensam dwani kase oti ofo so on the voice kora anya me de oniru ho
anibre no wotan ya undi no aka ngwase asem me ka che woni kuro se etam wo kam ye bompa ye pa ma wo so beba benya big platforms a nipa be so soro but ne onsem fata bi bepiem aka kasa na wo ka to wo mire bi a atwamu no e de a kire wo sister Nessis won wo bada ena ni nua no ne wo fie na wo obe presi no nso duru wa ya presi no wo se me de sa nkwase ya ma we de me ngu bi nyame de wonae ipa chawa ka bia pa chaw ba bia ni pedru hye ne woni monyam na ade onyam we wan de ne ma no na afi sika ni fie e bia na ade oba wo yarefo di ba bia obi aduru fa woni monyam ma no jape obi gina no pa chaw ya fa ho abodi ni frɛ no na onso duru woni ye bo a anya ye ya woni ni nua na ye adwuma ne ye bo na baso na ya mo no abaso bi ye problem ma no so ono de ani gye ba gye so we de o deserve na kire duru ne so a ye nyina ya dan ye ne ya ye bi no da bi ba de beduru so sa ni okeka ye no a wan yi obi aye wan ho obi wan mo na body ni so wo sefata bra ne ye de ma no bra ne ye de hye ne nsa bra ne ye de che no e bra ne ye yi na kire no sa na duru so ebeye ndi ameka che wonu a wo tie ye no se ma wo tan ne ani bre emma obi a wo deserve ade bi enkansem fin to ne so eni atron to ne so abra wonnim zade no e sefata na ye ne dia abusua ne makonya ato yenim sabrai wo bu bete be ye nyansafo aduru ne so woni kaprenti si ye be presi ne ye be ka chenza wodi anie ne ye di no kura de ama na duru ye nso ya ye sa no da bi ajampo atra ye mfa de na emmo ne ko adu a ne we de ne ye nyensen dodo ya sande nyina konwa ho no wo ko we de ne de nya ne ote America no a akwa nso nuru ne so sa wo buame yi obi yi pamusa wan fena ni munyam ama no ebere bi beba ye the same thing be yo nya ye ka che obi a wo tie anumere de se me pa cho ni onim se wonu ya bi deserve nya onim se ye ne dia pempenso hu so obi gina no ya fa ho ani die ye dai emma woni kro na china edan ni bedi waboboa no ya ye wo sa usi adwuma na ni ya obedi o eyo obi na ma koi utimi jae no afro no otufo no akaza wo de ajiwe start kakra be ye ebere bi aba bi aba aboto ma wo se wuyi ne cheza nya papa wo yank management adwuma se papa no kura gina ba bi kan no okose ne kwase a wonim ne wo he de no aya ama meda me kai o wo dance ni wo he baby obi aduro no me pa to fa ho ani monya ma no o edina sefata no ho no fa bo no ani monya ma sefata no wo fa ma no obi na nam no so no de ni dia wo pa Judas eno na se fa ma no e ma ne how da enka hu nsem bo ne da fedi ni ma no ne dia onkonko nanim abrabo no obi anya ne Judas ya wu chirei wo se wo tan umpedi ya te china so so konya ya mosia ho na ebe ho ho Judas won kwase o ediade esefata obi ne fa ma no fa chano no onko hia so ma no kose na daachi bi edan bo obobo no obi an so abeta wachi ne ya hia so dia ma onya mi hiro ni okay Obra Samoa ozi ani ebe konde Judas ndo munyai na jesi ya Judas nemse makobo dua bia emse ni kwase mebo ko Judas mi nimbo ni amakwaya amakofa Judas ya example wo kwa wie no Yesu nso njiankam awo fosu ana mafutu sem no kwa ma ahonidie nsem ka ahonidie mu papa mu ne kwa bata no doso esre na efi bibi atimisi edum bebi ani pada se no yo ba ye be ma honyi hwam ipa bi ho bon dodo excuse me to say pam we ni pa bi ho dodo me chere adwen bi ama sabe me te wasikwan because sabe obi amfra ma ye ni hwam but umfra ma nyi obi nso hwam itina me tini pa bi asikwan kwa kubaye me ko gina no smell good kwa kuma ma otu edu me bi ho no ma smell kama ma hwam hu sent na enyi hwam special mate for ni binom awale for ni binom adienti na wukunu oja wo ya na ye de ani akohwe ba bi faako ma men ka sem kiro ade bi ehwam bi obi apɛ ehwene epade ehwam pa okwa ye program ye other programs are wo ye stations ni ade no
me kunu agya me yira agya me ma trust every day hu se wo tie nsɛm ne bibia ade pa se nipa ne ka no edu nipa mo wontimi nka batene me bie woni so me bie kin bia ma wo check on re edu me bia ma ho ye hwam ye kai ko bi be ka se na die na be ma me ho ye hwam ma me ka asɛm chotete no na supre ni ade ne ni o ne nananom wo kwan yo mo fa so a wo mo di siesi wo mo enai ebi wo ma wanu mu nye hwam ma wunye hwam wantale mu nye hwam be ma boxa mu nye hwam na ira ka ho adai ofosuo me so du mebi wo a obi twa ho se ya Asem Mpe Dwasa shiw ade 21st century ade asamwa ana aba uwia no akogya fidie so na mekunu ompe manima hwe baby wo ko ye na kora bia wo ko no no akora na husiesie ni the way ni hu osie hwam no waka o ofoso ma meka sembi eno ma bebe wo ma ho a omo anka se omunim ti se okohia ba ma papa na waka kire wo ti nyame ampata na ukunu Asem Mpe opani bibia ye dada ni wo pie kwa bonten na akora bi ko so ni mu na de wo pene nsaka efie ba ye ne den ena meka sa asem wo yi di huni katacho friends na yi ni ko ba ko omo moto o si di huni e mpefi adu time a oba wawade unuku nete ifitiase no be man ne otwempra no na sabe different unya de kawa be shewa Asem Mpe Dwasa akoya wo die nti wo buru ho ade sese na wo ya empratwi ni be ma de hu a wo frɛ no be man frɛ oba akwa wo kwan bi so be man frɛ oba akwa be man cha de akwa ye be srɛ wo ya be ma unsu di huni ye pampa bi wo ye ho a Asem Mpe na me ka kyerɛ sɛ wankasa trase na sese ho hwɛ edu me bi ahwehwɛ ho hwɛ enye bibia na se be ma te praga atsabonte nye bibia na so oba gya ne kunu eno ma ne nkoye enframa na eba ne nye obi be ka se supray ene ma me ka se mkyerɛw wonnam kromu a oso no de onsa beka ebu okura nso kwa na Asem Mpe Dwasa wo yare asma sebe ompe spray nanso unte senti wono eya honidie mesre obu na moto hye no asa display side ai agogu no ho anu de na nya o ye besre ade ma wukunu dwane firi wo no na wunima na me ka kye se trase na sese ho hwe pampa ye firi ho ba na ebe ma no epam no pampa ye firi boxer shorts mu ba na wo moto no wo ba no epam no ofoso se wotoa na du mebi na hwe be ma bi Asem minim nipa bo but me kan se wo hwe wo bi pa se wo brofo wo ba bi so anaro bi no brofo ba ma bi so a wo dwene ho a wonte ases na sister de wo tie pa na ni kurense eno ma hye ona kan wontimi nka siesie ho check ho re abo kwakuo oso onfa mu prenu na ni mo hu na ne nkwan so de hu oba bi no tika ma na gyina fanas ti se dem sitie pa na gyina we oba bi o tika hwe wo dwale ye sente won ho o chia won sem se na ka won sem de ni kru pe no no de huni wo ho ahye dodo be ma no badwane o me ka chia o be ma no badwane na fie me ka chia me de maw ene me say you me de ma drop na me de ma check ho we wo wutie me check ho we wo ye be ma check ho we e die pa na ma wo jere se bo kasatia wo e die na ma wo yire wakofa wachi e die na ma wo yire adwane agya wo ho ahye dodo eno ma bia ye nye okay ko party ase de wo si wisa wa no nye de huni uti wi fufufu basa omoto mo senti nkoyie wanum nkoyie to de wanokwa ko ba hu se wo hwe busa hu yie fansa se ne ha ne hwe enye ye nwan ma metifo ya traka mu a mu siti na maton siti no ne wo gina wo so ofo Asem e bi to woda na meti ni gina wo so sei na mato mu tu fa so baby amoko mu nu ti se wo si wie wo beduru fie no anya kata
adan nipa se be president so wawu ana watra ma ho abon sa me srawo di hu ni ye hu ye ma ukun na ninje ho Oforisuo me se na me kasa asem ya che obi bia ukun na me se wo bo no kwadu wakogina ye kana se na me kunu de ompami o wo pia wo ma check ho hwe check ho hwe de tie ukun wo pia wo ma ye hu ye men kan jo se sebe for siko ina koto spray but ene 21st century so person yo hu ya obeye okay so person yo hu na obeburu hu a na me tufo sesan life na na ma ukunu adwana jaw na ma oyere adwana jaw ma hu nya hwam na santo wa hododo ma hu nya hwam ekuo bi a slogan o si di huni yempefi gogu se kuro sasa yempefi yenya pa ya unsi ya kasa chiro aboka Ghana okay yakona yene danke ba complex enchechen komo na odofo me mafutu sem yetiawa anoti yankomra no na wo aboaboa ho ye beba ne baba giwa futuo no efiri se obi ani ho awapa futuo ene atene ho onoti odofo mafutuo tiawa me de ema wo no se tradition goes on ki soup ne kan ye mesere se kakra bi ekura ye no ketua bi ekura ye no bronya brewe no busumi wemu no eya chede bosome eno todofo saafo bi omwa hiehiem no yentwe omomra ye ho wate wa bra ye hwese ye beto entade amankoda nyanka ne mpaboa nya pam mu bi de si wo mu gyaso na empo emakunafo a won kunu awuagya wo mu no ye bepantuma ede akata wo mu adagyaso makan wa fidie so dada se uhu se sabia ku sabia nyado oba bi abodam ananadwe ho aka na opa ne ho ntade na ne ho ntomagu a sadie ya na ma no de ntuma kwakyekyere ne ho no eduru ba bia ya na efe kwa eno ntodofo se ye kono sa kwa no so dia ye na Nyankopon aboaye no ye mwa safo yi e wo sa kwa so eno ti Sompa kyade atwa wo se ene doto no a ne na fia efe na anika doto no a na afura brosei wo kyere memene amanfo ye adwuma eno ti fa wo de bra se ye sika se ye nwoma wo ba ebe ma receipt kama na hwe huru se sa receipt na ye de ama no entontwene ti asem ba ko ameka kire wo Sompa kyade na wo de aba no receipt na ye de ama no entontwene na dachi bi sa receipt no eso beba mfaso adiche bi e bonipa be 10 na ye di receipt no ema wo mo no ye bemu ehu se won so yi bi buaye eno ti sa receipt ne de ama no hwese wa de bi ade baba bi ano bagi receipt na emfa ho sa receipt no ye de be ye draw ne ama obi ka akora ofia oh yes receipt no ye de nyina begu ankurem ne anwa no nyame boa wo a ubedie no ye betimi amoade che wanwa suo bi wotara wa media ebe ye wanwa enti sa receipt no wodofo ma entontwene emo na ode baaye no anwa 1 liter na ode baaye no 20 cedi na ode baaye no me ka cho sa jihu receipt na receipt no man tontwene anoti se wan to receipt antwene dia wochena fa wo de bra ju receipt ne ko ne mere bi beba ewo animu hoya ye de nyina begu ankurem ne anwa no wadwumam ha na ye yipe adiche bi edika bia no emfa ho se de odeketwa baaye no obetumi awini ade bia efe e Tarawa Media Company eno nti odofo se wo yibia ma na ye sika momola no ye 0598 559802 0598 559802 Edi beba Tarawa Media Company ana Blessed Foster yene Dankeba Complex enkotwetwe nkomo sima duso emra sisia pokwa bra memwa kwa ba Osei Aboagye kontonchili she bibia boko de Yakopon adawro ma me hoye ama me ne wan say yade nipa benya oso a na ye yade kuriya Dankeba Complex aso ye te say Openi Nipa Yakopon adawro ma hoboko asubie wo ho adanse e ba so efe na enika Osei Aboagye yen
koso na yen start ne yen fa yetiefo ne ahwefo entrum nika enkosanta se pachi number 2 ho ene yaso yewo utikem odifo pokobra miankasa berima ba jataba na ekasa no fa number nansa na menche ne maba ko mienu kirewo na yare ya ye bedi bronya usisi etwe wate okotodwe no ebo kikikikiki onse woso so kunyanche wo unyanyale entra ho mo no nchim na wohwehwe odifo pokobra akira kwa se me hwe dank for asuya ye dey bi se kobra ni so opejawa seven pedua se wosi ne hwene because of yade ba ho pampa ba ho eti fadamba ne ntem na me no mi no eni nkomo 0244 017 556 0244 017 556 odofo me pa wo chew ena me no di nkomo kakra afa enemu ensayade mu ekwanya emmema ye fa so tiade ekwanya oba fa so tiade efiri mmema ho ene emma ho anano meko santase akiri honom na meko kodi nkomo kakra mi hu se kobrani bi tada ho na odwunso ne kwasemni mi ametimi kem na de nuba na misu watardan se no fam dan se no wotem ke asabo preko debi wonye preko ni bemenum hihino emua abem ewi obema no ese obema no wontim no woyiri nhia wontim no wompra bi nhia enti wompra atwemu a anase so wokɔ a na wosugu yam obema ne nkoyi obema ne fon ase twoko no ase nkuruma enkoyi bradan kwati ne yema wonuro yensiesie ni padua no ma wo akasa wo ne wo ho na bema de se wo chi obato wo na akwase woduro ane wo ma yemfa wo ma ne machire banchire woduro ni mu woni wufo wo sim kim na woduro ni si hono mu wa say yes woni fe ne wo ma bema wo hie nuro eye dank heba capsules ana company ene mebuawo ama wo so nya hoto ye wonuro enti se obema wa brabo nkoye na wo sun ensati egu ni padua ne so uskini sei enti se wo bi bo brabom wo dwale na ho kekaw okokata so dimina udiri paw wo cheka sei ye tutu wa batwai ekekensie ni muye ukoto dontimi nante usisi achia bra enna ho emma kobre bua mi mebua bomon fan taxi emmia fan ambulance house so people debi tuom ni kabra yentu ebua tin hwe ni pedua nim bebe yade ne wo ho ne ye tresi yade no akwakochi yade ne yemfa no nkasem saso entwensa yo ye tresi yade ne hu a yade international handcuff ene gunisa ne ya chi yade ne ba awiase mu ne abegya to fom ne wonya wo fa hudi nsemu jana to dank eba ne kwasem enti mesrew ye dank na ye ba no ye mfa ye ntu ye ho nipa bia ba ye so ye bia di adanse se enu papa ne ton se ye hwe ye furiade wo ya bra sa stomach wasana ye nya memme nya nkura nya empanifo nya ye dwane ye die nya ni nyina koda ne starch no se wo nya ye ndo ni bi no mo a what mu se yes e bo ni pedua no ye furu bi wo no ma se yes ya to varanda ofosuo ana wodi wo fu atoso wonim wosi everybody wonim si ayede ya sano bra ni ye maw enuro nanom wo yo ba wa wodie ni mo si obi wonim na wa wodie ni kwa na ano aye dene akora to ano a ana be ma de no so gu ano a esane se yo na akọ afemfam ade se obi ana no papa na ne ntra papa e fen so te se de ye hwegu condom no enti brani ma unro ne wa wodie na no nye free se wa wodie so aye mra brani ma ne nye normal ye mba unro na so no nemu a won ka so no kunda ye bi mo hilele akwa na betom kama akwa no so tinchia na hune nchia because wonum ye nduro ekrini ye funim ekrini agudie nim na wo akwa ne be to wiase a wotimu se wagwa bofra ye wo santasi kumasi Ghana ye wo kumasi pachi number 2 wo de wo sit trade junction won mo a
taxi driver phobia wo ho trotro driver phobia wo ho ene praja phobia wo bia busanse wo ko dank heba complex yes wo de ko ho na yentu ebo ase ne ma unro na yenhwe ni padua no Oforisuo ye wo dank procare dank procare no won se ni padua ni nyina no eye sa kase wo ye dahin wo spana code no ekosi usisi no ene na eye adwuma ene de wakọ kotodwan de bra esi so kwa se sisi na ntima nwoki ya untimi nkọ be pacho ne man ko ya bra ne ma obi nom dan proke ye be ma onu ni bia no ma na ye yie ama wo so wotima de ho oto nsa na wo ko operation no kosoro anasa wo nanti a na wo kuma bo kaw woni pedu ntimi sisi so a bra ne ye hye ma onuro ye wo dan gastro care no ai enu ni ye duru a na me kan for ma say wo yo ba na wo yem yo be ma na yem yo ya stomach osa no stomach osa bra ni ya emeko aye die na ebu system no wonya nwa mo pa ni meko bi na wudi na je wonya osadi bia na sokotua bi eta so a wodidi ma ho to enso so stomach osa nti untimi ni hwe anka untimi ni bi kodu untimi ni bi wodidi abuyi wodidi so abuyi nti wo ye de wa bra boy mu enu na me to min safre o se dan company ni de ye bedua ho mo manyina wo ye panyina wo ye akora wo bewura ho no mo a won kase wo nyeduru ho no mo apɛ ne nduru na kasa tu yade no abranya mo woduro enti ye nko ni pede nko ye mu ehwehwemu ye nwie ne ye fa ntu oduro so no wotum se wo bema mu bema ma yade account wo o ma be dwane jawo se won kase wo yade da na se pampa na sate se ba ho a o yide ba ho se ne hwene amemene mfibi na ode ba ho ebia de kakra wontia se woni bi so dia bema obeye mo bo eti bomoden na bre ya soye fa number ni biu enche na me sore eto fa number na beboawo we you di for pokobra me na media dance yo because me yine ni me ma enura me mo mu binum ye eme na mu jom na so nti na ne me ka kire wo brani ma ondu ate eye 0244 017 556 0244 017 556 Oforisuo bi wo ne ma se bin pradu asanda ni we enye yi na ensu na ne yi for so adentia itini pa no wo hu de wa ye ensu ne yawa ane ensu ne kukuo nanso ne tini pa ne yade ye beni pa bra boso ne yade no aba be so mo be so na batwa so ne sisi agire pun de to dem yade ye ko ye nhwemo nye ye ye de ye sese bra santase kotwi pechi number 2 wo de oduru trade jans wo pe wo de frɛ number no anabu se wo bi akora ko wotwam klabu san se o pe dank eba o ye betse wo onni problem ye be ma onura ma wakasa o ho so ayden ato brother ye wo aduru a ye wo no dank Phyto Care sadro we odofo emfa sadro ni nsie anase wokoto a enkase wudi wo mia bia bro etukoko no wakasa hwebra wo bre hwe koko na esi so ko ho nim ese wonim mi hu se koko kra ke bisi obi amotom se ne koko se ni pada se na amotom wo ya ne nam ho adai emoja su frejana no mu ba se what I say Phyto Care eniam no so nam otoba wotia kama na ni taxi da beko wotia kama na ni toto da beko enye problem ya oye koko aye bra ni ma unru ya ma unru na wankasa wo behunu se abrabo a wo bo no se ye unru ni unru wonum bi interview nkase yi odifodi na okan na wo dabi me chuo baby beboa wo baby a wo kwa be wo last stop aye dank Herbal Company Limited eho ani ye ko santase ode ofuka santase ana ofuka oji ofuka okagetia ofuka was babia ukobia no oso ko santase pechi number 2 udu trade junction e betumi aboa papa ye wo edro back go habla malaria antima x malaria mi pa chaw ekum nipa e de ko she covid ananu mi da hon man na covid e fa fon of friend was say odifo me say when ye o say me covid me say me say me ko o say nwane mi hunye hukura o die ni hu e ya bo tontom die ni hu e ya malaria onu na ni hu entom dia hyeme mi su na ye ya aka me su odifo ko dia dance say me
min kum nipa nse nipa na malaria na be gum ni masie eto obi ti pa na yeso anya de ye kobete mi paja onya kobete wo eye malaria eto pebinum mani siesie ni pedua no na yade ya wan hwe ni ye na odi malaria kopie mu a ye beka cho se kobete because kwa sa kobete no apostle fosuro asoja fosuro doctor mo bin professor fosuro e mu nyina suro nemom se otubo ase na kope ndro e wo dankia antimanes ye betimi aboa amma enema eso atotoye families number no na mesumi sore nko he kasatente en toponko odifo pokobna me di ho dansese me nduro me da bedwaso no pebi ne nom e be bo sisiu woni wo yire woni wo girlfriend mu be gimuni ye kodi bronya bema e ma bema ne ntwe nkonko chem e ma nye kete uduro no na yire busa se de twawi e de no choko ehi na kura keji wan fokwa no choko etenti o ye buso mo asemwa o se ukona se ukwa na utibie dia we de kura tibidi hwia bema no obin because woni muti eti fa number na me soro ko dadi akopo ati ye de yakopo che na the boy so bad da hopa na bema no ye kama oboso anegie eti menyira fa number na bra dank wati santase pachi number 2 e hone ye wo ne ye doctor fo so ye nim te ye nurse fo nim te ye nya pesem kumnya wo de ye bra wo ba ye be heda siesiu ye do be hye machine mu ye be check wo pressure ye be check wo niema e koso wi ye be to ye boase sesese wo ankase mo so dwale a ye mo so dwale ye ma babia da ye be to ye boase ma onuro wo to wa bra be da dance ye mfa ma to TV so e ma ma jejina ho ye be mo da dance a wo Kristo Yesu die mu ne waka se onyankopon e na obuafo dank ana ye mesa for last number na me sore nko ne be boawo e ma wo so wo di yie e wo Christmas yi mu 2024 ye die nko a e ma ya den ka ho hye e ma ya den ka ho hye Osei Aboagye o se sika e gwa chechede so a bo mo de na sisabi ne kodi ponko no mo ntimi chesi me pa cho kosa ho yare ye ansa na yade na kura ba beto eti yade ne bana se dank wo honum na se yi no honum oduro no se me ntwam wo papa wo mfichiri na yade wei me ndru wo ekutani over me cross me wo twem ko because no se asojafo bi yede e wo fie ho 0244 017 556 0244 017 556 onyankopon shirawo wa wo ye asomre etie me yakopon shaw ne bomodin bra ye ntwe sika bia nto ho 50 million 20 million 30 million debi hukuta sika potru wa wodi bedru a odifo poko bla no ye be hwew ama so so wanima benyam onyam shraw se wutuom nika aba yakopon okase pa no okay ya ne danke ba complex na etwetwe nkomo no kasamafo ani odifo poko abna enu ti odofo pachi number 2 on City Life Hybrid School no ene be ho yenko danke ba complex metaka chose ama me ne wan say yade nipa benya wana ye yade kuru ya wodi ndupo papa na abadwa so wodi dank fight okay aba eno na eboa ohunam ye ohene no odofo duru ba bi ogya na moja firi mu ba kokoro no na yesa no dank fight okay dank stroke no eso eboa ama nyoma akonka ye pa every say duru ba bi na honam ye ya romanticism sasabro no ye nom dank stroke no ebebo epa dan proke no so eboa se de be sisi yade nyina da ebeko duru ba bi obi o dwonso wo kete so dan proke wodofo nu papa na dank ba complex wodi abadwa so yenko pachi number 2 woni City Life Hybrid School no na ebo ho pe yenko ne kotu ye yade ase na waboa dodo no anu ti ene efe no ahoto wura anu ti amanfo kom so ye ko ahoto fie ne he ene dank ba complex 0266 593 330 0266 593 330 and 0244 175 56 yeko danke ba complex na yekutu yade na se kama orofo yeko nhoma so na yene ya frefo ni ahwefo nyina so akotwetwe nkomo enne wankasa wo so wafutusem ene sei yenko emfa enko yanim wankasa wutie ye no wafutusem ankasa ene sei wafutusem ene sei hello udi baby afrefre for Emilia new anti mi bibia boko de bibia boko me tia woni wa beja fo nyina okay
let them too, no, maybe come my vida. Vida, so one need two. And look at some pan or canoe. For you or one of our women is broke up, no, but now one. It's not near me, it's a horse friend. And money be moving to can never be a member of the body and not the quotia. Or uncle by you night. About that, or you don't know how we find our book. And money be Francis and Mindling now had a way to the assault. And I can you can't over the aisle, so I cannot. And there are very day. I could do that. What do you think? Speak to our tenant, and I mean, family. Okay, hello. Yee. Nana one. Emuda hopa. I am a wife. Near making a fire, you were saying, my good seven. Ofusu the copy, a bundia papa would be up there to tell you. So, one of the baby, I could do the 10 of the room, and the book now knowing so. I will do one. You didn't person to tell me, look. In Kinipabia, what my boy, we have them, I will not get them to tell me. What you could do, you know. Then you can remember the day is no other. The men you never do the woman in Moleda. Because the end of the apple, no matter my emotion, not a wife, my brother. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. I've also Pizarro in the middle Kinkers. Okay, Blockman, what to say? I've also Blockman and what the next. Ya chanti agi mame. Why? Matia, Mina Batunka. Okay. Now, I've also Adaro Maria, Nafakoyesu, and Amatia Kinkers, Chief Inspector, Inspector Mess, what Jaja, our Asem Mpe. What did you ready enough to now, I've also make a assumption. I've also, that's a new also, and therefore for ending year. Our Mantamo out here, crowd to move. That dear that's an EBA will be a force only penny year. Now, Peninsula Bindim, Jonkua, at the better show. Now, also, many of Penny Bar of Osu, system in our own canine, Olebu. Now, also, Nam, dear Odini, only a for dinner year or Toniama, only a for dinner to Osu, Nan saying Temoa, the beer concert of a primary school. On the back, offering and can I air bank about the jet mission, but our jet missionary of Osu Wabana. A quam and Obinian Quasia. Nanam say, one half for dinner year Mantamo or Tintino. A car bet of Osu 110 million Fosu. You will be initially answered the Coboa. Nansuka the Coyano, a for one Mantamo, a lebu for an point show of Osu, about Chiasakan in Na Amane, Miss and Lina Bessie. To Osu, Obia Demo, Tanasi, made down a lebu for us in Cry for. Namin show will be Pia Obi and Amisha of Osu. And I'm okay, hello. Hello, Osei Aboagye. Yeah. Me tia wa pampo nya. Ya Trotro driver for CDD denye. And that day, my papa Bishop Lumba. Me da o ma ta mo aso ase. Osei wiase mu de oba de. O ko sia oba na to oba 77 asa. Oni oba e sia nana oba no sebi o enka wona numu a. Now we animal. Now, Bema so can or no more. And so Baba, after who say, you bet boy. Now, time when you may feel the data and the chance to know for Bishop Bloomberg, but the one or some Pamania. Okay, I'm going to already Yankopo. Also in Kawo Benuma, a bishop say, Mamma, dear, oh, Quao de Quano. I say, hello. 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 Would be baby are free. That's your friend. Bakika Sefri.
down ho kakra anti Becky down kakra Patron Capital, community. yet you Patron Sacram. To be idea of Mawa, then some upon and then I wanted to know what kind of something the next now is in the I the Vivia. Not about the people now, Hello. baby Hello. I'm a cousin free or master. yet you I don't know master. who did he say Famous Salaba. The don't answer for me, Kojade. I saw by you If I tell food to and I need to hope and to move on to Mojuma. Mojuma said, Mamma. Oh, okay hello oh, yeah Kwajo space it's Asem Mpe Nipa. I will be coming out of here, and I will be able to okay you know, what you send me out, wouldn't you? But I think you would them all. They won't wear that for. Oh, about you saying if it are but I say, Nina knows about you say if it are aha, that mean you near me to them one day of a call. One then remember the same thing. Me and Michiano. Oh, I came friend of better women to me found. Oh, we are here for we to Sumon. Sumon. I'll tell the copper house who go high you. Now, what to feel if you rank there, to free and I'm here to leave your minion will be a done. Now, one time, Mama, it be two another, you are another, I come to her, but never me coming on. You two are your cabin. Send the person to come and we are saying, I'm going to see the year, and I'm that's it. No, okay, you're for last caller, original so. No, okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. Okay, you what food to say? I wish to say, can you ever find on one kind in your home? And we be okay, and you do a friend any besi what two. Ya be ababo ye ntabam banfo babia ye kwa adwira enne adwira ena ye duru na nsem we fra adwira eba no ano den papa adwira ena ye koro no na fa kwa ye keka kɔ no ano den pa ye kɔ computer so adwadie emra sisia Sompa achedie yaba Sompa achedie 2020 say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema erisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting will be 0598-559802. Edi was yet 1 media. Branya Posone, neither toss went you back. Ni beboja trada, Nadia Modu Tomoyeno, Yadiama Ekuna. Some papa, dear Muye. When you go to some swap, if you said your Muye, just a bean seed. I'm a for in Yanka, and you promise no,
Johnny Classy, what will you be? You're going to be and some of the money at everybody will share. Bible see your who perform. Everybody will be share. Some of you perform. Everybody share one, you can say. Papa come to obey Mokasi. Amen. Sika, Nay Sumasua, Ubetimi Diaba. Avensu say, near maybe answer ye, Tisamo, any and one swa, Yebeji. Muamu be a fear tremono, and what answer dear, Muamunim, Sompa Achadie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Wishim, na proposi prepa word Ponkomu, Yanyan Kopon, obey ye, Sompa Achadie, 2023, Ekuna 4, any Enyankaneso, one petiti. Number 2, I answered the just sexual. The free screening. I thank for some free screening also. Yeah, Sir Ebano Ebibidro Ayaresa, Ewa Manganemu, and Ebibremu and Maimua. The amount for Nina Ajatum, a Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. Ayasua, ye dear Bibidro, etu ya dear Ase. Say any pedremu ya dear. And then Musa ya dear, and I say ya dear be a aya crown for now dear China Wunya and no dronom. Yes, a Fabra ya share ye, Nayan twas ye and Famau. Ye wapachi number 2, Seawater the Junction, for taxi, Nekasa will back Dank Natural Healthcare Complex. So why chichi and I will banswa, and money how and I'm sewa pomudinti. Yes, ye baby come as a beda, Neji Ayarsa. Dank Natural Healthcare Complex. Ahutofi. Yo, enianu ne adofon mu a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo ti fa ko no ebe ye anka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo edien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tumirika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tenase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye canceling nko a otwera mpogo hunu se yeri ya tafu be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo bae amso de mahunu e na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa hembobo am na ko priwuti wiase ewu wa hweye bum na wudi e be down agi wa japa de ana bibi ewu ani bi amu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wa ye nshira Odifo Samuel akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Deni Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Osei Aboagye na me se baby I take a power baby you get me out of your journey
Àwọn ọ̀fẹ́ mo mú àyà mi bì náà yẹ mọ́ kọ̀bọ̀. Ẹni ẹ̀fẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ń kọ́ mọ̀ náà bò. Ẹ̀yẹ́ mi ẹ̀ dẹ́. Àwọn ọ̀fẹ́ aha ẹ̀kọ́ sí. Bàbá lọ́sìn dìrẹ́ bitters lọ. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Ẹ̀mẹ́ wọn sàn wọn. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters wà á. Ó ṣí mi máa yẹ náà yẹn rọ. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Fẹ́ẹ̀tìrà. Cheers to Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Say, mo mú wáyà ọ̀pọ̀. Sɛ wapɔmuden ho hia wo a tie wei wote yaw ɛwɔ nipadua ne baabi a sɛ yɛ osisi okɔn wachi kasɛ anaa wachi nam woto ase onan esi fam onan ni mu no anaasɛ onan tu baabiada a ɛyɛ wo ya no one family clinic ɛto ne ho asi hɔ sɛ honam yaw anaa yaw nko a na obɛtriti ɛne yadeɛ kwankora a agye nipa abɔ so one family clinic the pain expert ɛde abibiduro mfidie ayaresa kwan ahodoɔ pii ɛne nhwehwɛmu a emu dɔ ɛbɛgye wo nipadua no asi hɔ deɛ wɔyare da fie a nanteɛ ho ayɛ ne den ɛmfrɛ one family clinic ne yɛmmrɛ fie mɛhwɛ yadeɛ yɛntu nhyɛ da yɛmfa yadeɛ nhyɛ frigim enti ɛma ne nka to hɔ ansa hwehwɛ akyira kwan ɛwɔ Kumasi Patase Asenfo so Muzama Junction Hwefupra so New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asomdwe Fie Frɛ 0248 331 331 One Family Clinic Abusua ne nyinaa yaresabea. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Yako akoya nim enya sam ketua kura. Otetetua mane homene so. Bafo ya boyen tabam ya namsro ya namfom ya kwa agwira. Agwira na yaduru ne. Ensem we frɛ gwire ba no ano den panipa me mo akwa aba ya eja bibia bɔkɔ de bibia bɔkɔ nso enye bɔkɔ sa udin de sei e de Frederick Ofori Mensa le short ye FO Mensa free hin na ba ye be free dumanafo panipa wadawroma wakosam ne sen awde abeda Asem Mpe Nipa se yenko moa makosam ne se 2016 Friday ana officer bi ye freno Eric Tai Otu oya die officer oya prison officer awo wa adwira no okay na sablende na o Kumasi okay na obeka kire me se na wo Kumasi na okese de okọ transfer wa adwira okay na o Kumasi na obeka kire me se na before then na maka kire se mepe adwuma ama memei na obeka kire me se se no offer eye police penimi na protocol abaso no ono no wanya protocol no bi enti enipa wadona eko depo no ska omede eje no wanya enti se menya 60 million ede amano tete sika ni bi tete sika no na 6000 menya 6000 ede amano a 3 days pepe oboko depo enti
okay me so me for so ya etumrika eko bank omunkata na ekuta mi eko koje kujina so eje 60 million no ama me de breno eti me de breno 9/8/2016 Tuesday me de breno no na also or the akakuma pakro no okay to me twen that so ye no anye yi yam frame na o ka kire me say me twen na wotwe na wotwe mienu me twene afi wadada me sa afi na bosome mienu bosome miensa sa afi de na afi ma twene ama wadada me sa me ankasa medina chi akọ baby a ya so afi no kọ no adwira ho e de akoto ne penini enim still ni omoka me kwa was it wo de ko me de baba sa enene de fie sei ni e ko fie nwotwe me de baba no sa fie nwotwe Ojiska 2016 ana se so e ko fie nwotwe ni na wakaso o do ba no e ko prisons ni bi ana se o de ne ko police also o de me ba no e ko police na the prisons wo de ne kwan ni ho no na e kwan ni ho na obi onu wo prisons no den ono otimi do obi e ko police no o kire mu se na kire wo eto wasun o se no offer eye police penini wa money wo fani din se ajaka busa no wo fani din o ke hu ye wie ye ke be sane agu ni wo fane so o mo na so e ma Ghana sebia ku sebia nyado empenefo no bi ye o mo sa wo so de say Eric Tai Otu adwura prison so e pani ana ne rank unim ne rank se obey chief officer chief officer ti se mfie nwatwe ni ompeso odu sika be ma adwuma no so wa fa ba na anko adwuma no so wa fa me ba na depending susu se Eric Tai Otu de en waye wo yi waye oden wabu kwase ya ana wabo nyansa kro no wabo nyansa kro no tie ye so pese ye de ne ma ho me pese mo report no e mame ye ji usika ma ho e scan mame eti so far no wo frɛ no nsɛm ba bi na ya wota ka kyerɛ wo me frɛ no a nia o kan ne se o ure nyabotre me de bro wo de oba no kɔ ana se wo de usika ma ho se de me ba no ma hu se ontimi fa no nkɔ noki enti o ka kyerɛ nsɛ bia akosi sɛ ya me pese me hunu sɛ twɛn no do ba ne be wuram ana se twɛn no de usika ebrɛ wo ai o se me twɛn na o de usika ebrɛ me na enti mfie nwatwe ni kɔ de usika be ma ono ye ntua ne ka yetua no ni ba bia akɔfa sika no free ye me kwaje free bank no me ka kyerɛ no enos kwaje bra enos me kwaje mra wadamfo no ana obi na introduce no ma wo okay onye madamfo na minim no ewo adwuma na me angasa me wo adwuma mhobi adwuma de ahim what adwuma na so ye oda man sa uhuni suba sai so onim no die ze ka uhuni suba na adu sika ma no okay na menshada enim
enim na kwambone bia so ene de odo afa kwambone so ene de uji tum so odo afa kwambone so odo afa kwambone so efie nwotwini 6000 papa ka de adwuma ka uska o me kokwaji free bank I hope people see that they say what awie I'm material sika ka de be bibi foforo wo bai kura kwa bi so no wa delay no abrabom wa delay no onim se wuntumi wa gisika no e de atwa wanuma na kriwa okay producer me hwe na yempusu ahoma no kwa adwira Eric Otai Otu adwira prisons na me kai se fire service ni gebi ade tia no disca no ba sa protocol no yan friend Mr. Tewo tu no producer friend no na me kwa adwadie mla sisi a friend me ye kwa adwadie mla sisi a no okay 21st clinic sciatica expert 21st clinic sciatica expert ye konye kofa no no okay. The number you called has not answered. Please call back later. Ya friend no, just ya friend no, obafa ya friend no. Wan fa ye behu de beye. Ya friend no. Wonu aka sa wonim de ntia ya friend na won fa. Wonim pa. Papa idi asemba ha no, ebeye bosome be numni. Papa idi asemba he no. Mia na me ye hu adwuma. Ma friend na enne wochena wonim de ntia won fa. Okay. The number you called has not answered. Please call back later. Odia woso baako busumani me yakwa prensa. Mie musa ne dentia papa ibe wonfa na dwuma. Na so papa mpezo odini sika bema no. Wadum no busumani yakwa ne prensa wodi yakwa ye wiewe ne wanfa dia na ye boa payo da bi o ye hwe ma nipa sisi nipa wa Asem Mpe Nipa dwumadi ozu de okay fan wonfa noki onfa producer ha ho eye boa payo no de boa payo ni bia die said de mi sika no me na me ye ho adwuma na me frɛ no a enne tina papa yi kura no kwa bi so no na said de wosi ama adwene no na me ka kyerɛ sɛ ye adwuma no ye de abotre enne ye entu onya abotre kakra emame na nansan kura no me kan say ene sa na chede a me de no betom framam kura o chew me pa anya asem ketwa eye Mr. Tei Otu prisons officer adwira o chew me ma me fa chia kase enkoma na ase hwede adwira man hene pia unana mechia mabwa wura wasase so de na me de ani de sefata mawo na me nchia indikoko Eugene Jomo ono so today's radio we want me kan kura no asa wa frɛ no da fu se mi duru adwira sa no a di koko na duru ba bia wo kome mo a omuna samoa Oforisuo MC a monhwe na mo fa papa ne picture no to so mo fa ne picture no to so Oforisuo on se picture na beto so be boa pa na minimso mo ye ho adwuma eden beba na ma ye de beti ente ho kakra na yakasa che nipa me gidi se papa yi bibi oye adwuma no se bi obi oye bonefo ene se ono nim no behu nanim no ona da TV so kwaku Mr. Tei Otu Eric Tei Otu adwira prisons Tei no ye ho ahemfo enkran for na to Tei okay yo
o nya de obet ma fa obi ada so be fa obi police oboa woni ho anka ne sre employ kapro wontimi ofo so onim edru me bi wo no ma ya na me hu obi asebo akọ school na owo tibia se bim sa either police soldier we then custom and prison officer me friend order for no order for me hu bibi say ya na eye me ya we check confa no okoboni bi ye di obi ba ho na ojojo no nanso de ye kan obi ti ba bi benuru papa yi duma bi aso yire ja wo wan wi aba ko fa man bi sa about progiat ne chosa papa wa wo ne ma o pe ba bi de ne ma hye o bo pata bibibibia duma bi wan wi ya obi bebe mo papa na ofitin ya pe na de sika kwaje unim say ye tie fidie suka connection eso wo che obi de sika e koma connection afidie na yi no enyo no bibie no ya tie be ka che na obetie da na nipa bonifo na abawiase ampa Ghana no efiriso kwa ka fom no wontimi ntu protocol ase da oba no tu protocol ase ana nipa bi so afabro nya ho ana omo we kakas ito hwe wani mu na sese asa sebe obetime abu katwo a no abu katwo papa adwuma wo ye no se no bi na wo ye oni hu sebe asa onya bibia mo wase a eja abo no kro no papa waka sakran sebe asa ne kasa aye me because o ye nipa oroso obre wo ma papa free ayefa duma na afọ ba beduru ama papa de yaw kasa otu tai wa hia dwira prisoner officer meboa ya fe ne ganem ne ya ne ganem de atija na atija wa se ne ganem de atija de na atija wa ya srega na fo mpanifo ya triensa ya munsu mayen nipa wo hwe prisoners so ena ne nkola bi so hu na no matwa ne prise ba sa mo ne sabe mo ne krofo na nam Fire friendly. Debia me come se me phone obi frɛ. Na se me hu kura na me ba me frɛ back. Because nipa no ofrɛ no. Se me ne no appointment a na me hu ne number se me fa. Se man fa e bia na kwan bi so no. Phone magya to ba bia na bia e si charge. Papa ya bona ya na tie phone tie ne nya se fiti ya. Hwe obi wa na se me betima bedia. Ya na edu mebi omo do masem bakra no ya na omo tinki bibi se me de bae ne se but nipa wasem ka no anya botra obi nte wase hwo prisoner officer aja tai otu waji akolai abrabo nyina shada kam sika 60 million old currency enye sika ketwo infie se ni infie nwotwini na nekura me no ka say 7 prejudice 60 million is kaketwa obi capital news a ifie nwotwini waji obi shebre na sese ye ka wo de bosome so a na bantua wo ka na wo de wo bo aba ne sobo na wo kwaji usika zo do de aye ho ye na papa one ne manye den wo ka sa no ma wo ya na nanom pese wo mu prejuabo ye mo na nanom nipa bi mo na nanom e wo duabo ho akade na nanom ka no kakwa bi so ye nanso eduma bi a ugituma ya na no den iza papa ya ba Ghana sam ya kura ye adwuma wo kura eduma bi a police fo kura no ebi kura ne yenka ajaje bi ne yenka lawyers bi ne yenka eya word bi da na magye adwuma ye hwane ma mutumi na magye adwuma ye eni amoamo de ekwaso mu batimi de ekwaso Ghana yi mu batimi show prison officer muamun krofo muntie ne yo yeni ayenko obi na yetia ne ye ka asem yo yenko ye sawo itimum ye muam wate Ghana for panifo na mo so mo ayen da bi ofo so me ka asem wo eke ka asem bi se ya eke be wie no na nka panifo ejina because ye di obi atama enko bete opa me entra video so ne nka panimu bi asema enko yi ya betena ka jari so nwen adan ya be form na samu akọ enu so de munya isa baby asem ne da ho ne de beka mutimi nya we
enti ke beka asem bia wie no nyanka mpanifo dura meka se wo fie ne wa na pips mpanifo bi sam mpanifo nyame hia wo police fo bi kodi kwasam ye ka ho asem ofie ne wa ade chi pepepepe se pips fo mpanifo de cars omba ho se anu ye te se yankola ne bia ye nyama ma mo ka ho asem ye tie ne ye pese ye beji asem de ko ye wi a ye de feedback abremo ata kata chobe ma bebia o de bia nyame enfa o kensi ni chai ija asem no ma o na omo ko ye omo ba ye no omo ba frame me ye ko hobi e ko ye omo de approach for the fast no ye kwa ne omo ye mobo ana hu say yes ye wo bi oni madwuma eni wo bi a wasua we ye ke business mpanifo okumase a anya anko nkran omo tie because your TV so your life sunyai meboa wanda ho waifa mesa we you tell you wan adwira mpanifo amanfo tie omo koka Mr. Tai na busuafo tie na me apata ne ahwe ya bo se ye beka sim we nya sim yesem business officers mpanifo ya mo rank krobi wa krobi to aso muni Mr. Tai nkasa na papa wote wo mobo Mubo papa wakasa kwa ntimi nkasa wa papa pese sebe bode ye twani ni a ne ma na edai esi na nam nanso akwabasa kamoda kra hosa basa sese akwati ai na due kutani nyina nanso akwa akobokro no sese a ena na banka Mr. Tai ka wa hodu no kwa se de brubru no nam na nka wote gwatam yania na edume bia ye man kodai ye de omu si ya abusuafo papa no e de omu si ya yania panifo yi ena man krai akobokro no sese akra wanya dan waji papa isika 8 years ade na yehu ni sei okay papa na ofosuo me de masem ba wie no ye besre edume bia ni nipa bi nche adwen bi obi di abrawo me pese me yese yo me pese me yesei enuti ne aba ye nsem wa se Sompa Asem Mpe Nipa edume bi anya asem kwa ne yeka o ye ne ba ha no pa ne aponsa mrei eti asem bi wona se obi pe de asem bi brawo me pese me yesei yo obi pese me mfa sika se mra na mfa me ba o behu yen ananu obi nsusu nipa bi aya dwi di nipa bi sika edi dodo wo ba kwasi dan ya wo si nya asem ketwa utwa ma se ajatai wa bobrawo ni fia wasi amanfo sika ngwa no disi me da me ka che ajatai tete hwan tete no won fa papa sika ma no papa no fa sika ma no we de anya ai Eric ya ya friend no mo se friend atija atija na anyate o picture na da so enim guase ya akwaba wa shaban tale hwe obi papa se bo ko pensioner wan kasa odwuma ye we na papa oye bi o hwe kwa na fa so na we ba no nkura bi a hye brubru na odi na chi ade na akọprepra wo so sa wo so bi hye woto atija fa papa isi gabriel na atija mu yesa no ma mu gu aban ni ma se dudu egu Ghana panifo ni ma se adi we onya nko pension yo se ye ka ekura no anhwe wo kira ana Monday obi de ne de ba beto so because sensika na anso ne di system million no anso ne nya no nko a na afesu Ghana fo panifo nso adwuma no ye hye wo mo enra ofo na me no Nigeria ne hu security bi hwe ba wa bo ne soja tale bi a we security mayo wonye soja eti na okwa Arab countries na ye hwe na se wona mo na se stretch ani ade a ne a chew tew ne de wo na ba ni tuauka yes re mumma no ma bi nye soft mayen na protocol na nim nwase kakra na wo de no ma mu odi ntino kwase bia no te ba bi se protocol met my Osei ana ko fa wo nyina ba o na nipa no ko fa racha na ana mu omra ka we ba ko so okay ofozu ma fa 21st kene ke yesiatika expert yanko ne yekotu yesiatika yade na se na sa siatika no fa usire musisim na akwa kusu na asise twan usisi no fa woto ase fa wosire no na kokom ho no wodofo siatika yade ni ntim yade yeye pa yanko ne yekotu ase na fa kon yebetu ase 21st kene se men kan tro se yade bibre bia de fruit trinwa no kosu na ase otu ase nya siatika yade na nko a enyojo yade stroke diabetes untumi
enwa yemfuya ninchirem ewo 21st clinic laboratory ne scanning fidia hudo pi enwo abasobodi 21st clinic oba ye wagye no eche wotwe hu ni odofo yenko 21st clinic wate na ya de bibre da bobo yen na watu ase Ghana manfo agina diu abibiduro eno di tu sa ya de yase abasobodi no ano den papa utwa bosompo kwa aburuchire Aboagye abasobodi ewo siatica kuruya odofo 15 branches na Ghana member Kumasi ehwa overseas woni afa radio no na ben ho Council Quarters Court Junction Obuase Accra Domi Market ube hu no ho Sunyane Kranza Techima 21st clinic osnyemini 0540311311 0540311311 yempe mizo drink ne 5G mizanom or for 5G mizano eni mizo no make taka kyerɛw sɛ ship wede Bible ne snap ba ye no eno a ena di mizo ene 5G miza abadwa so na mizo no ye mango flavor ene ye miss fruity de yi papa o de man koda no a wo mugye ne katwa na ne wo mo bon kakrakra bro nya benya hoho eye mizu ene 5G meza na galanse fo kyerɛ sɛ 5G meza no duru baby na so bobi na wo chia ho ade be kye no wo honam ya onyina ekɔ emema no kura dance wo mudie sɛ akatia akapia agro no abra agro no be kɔ so no wo ba ko a ene sɛ ye denie emma no be de jemjo enya zemketo akra 5G meza na make am for na me amam yenkopa bi ento ewo manager Daniel 21st clinic atwa overseas Kumasi asa na making Beacon supermarket abawa sister sewa Aromaji post office ho na betwenya mizu ene 5G meza ne bi ato Mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University ebua kwa kunekoto bi wate na ye na Asachi Enterprise asafo abinchi woni via pika park no ene din hwe animu yemfra na Asachi wa homatrufo wi so 0246270221 0246270221 kwa kuachiri company limited e Kofodua poye mantemu ye kwa oda ne potemu ayiribi mu ho nyina da ye nyina ye kwa kuachiri company limited ye benya biato 0243329414 e kwa kuachiri company limited ne manono KF Kinju Enterprise e was enum hotel ya soame uwuram na utrafil filling station no baby atasifo no pake no na uwuram dia ko nu soame no abrosa na si ho no a opamango abrosa no yenko ho na KF Kinju Enterprise wo mizu ene 5G meza ebuzu se cha yenko ne gotobi yemfa ni eburu nyan 0263752944 0263752944 3 eba center odi 3 eco capsules coco master odi abadwa so yenko tu coco na se baby akoko di enya koko haye pa 3 eco capsules coco master kolinaka ba dani eba misti eba happy dank yekoto koko dru 0546107107 0546107107 yakwantu semina yemfa koda express group wate akwantu sem no eduru baby a wanhwe ye connection ma bi bedu sika express group yekusua de yekoye wala tu asa kakra obroni krom yetua besi abrosa me ma me ne papa atremo a orofo mo bi news sika obotaye no kama pa express group yeko Canada US UK Australia Germany broni krom ben express group won tumi fa wonko yeko sua de aka won kra de yekobo degree ne abeboye man Kumasi Accra tema Isle Gonta krade sunyane tamale bebiani express group fa kon wo na machire wo no enti obi bi wo sa amia we so nyina no wo han ho nsa ma Kumasi emia na machire no obenya express group ho fama no na mu opa 0249000448 0249000448 express group ne man no Joy Cam Roofing Company Limited or for yankobo ya dan so ye bodan so pa dia Alozinc Selflock IBR IBT Irota and Metal Traction and Chelsea papa and a Joy Cam Roofing Company Limited se men kancho na nyubidi bra ne bodan so na kama onim awa carpenter fo onim de wo pagya dan ni mu wo pagya dan ni mu ya na efe pa nyo bia ne betua yesa carpenter ni akwa widare omo na Joy Cam Roofing Company Limited no mo ye adwuma tachi man Accra sunwane wa Kumasi Bogatanga Kaswa Temale ubehu Joy Cam Roofing Company Limited 0540125816 0540125816 Joy Cam Roofing Company Limited na make for nam dia ma ahofe ento aso ahofe baby abenya ahofe pa na bronya we no de na o siesi ohu akoye party ana se na ase asore no bekobi sister adwa wo ye no na ase asore no wo da ko she bronya brewi you or
orofo benya lazy papa na wanya entade ani da ho material bi na bepam na emma no montade no ene mema ntade no ani beda ho pa nya bag bi esem ho ne ehunu se ampa combination ne mpabo no nyina no ekọ pepepe emache a Lydia Fashion Arena ena mekanfo na media ma ho Lydia Fashion Arena say wa ho ofa nyina e wo ne so to onim enu ti brei sika se na wo de ba sika ketua bi wo se mekancho se ono nye lazy hwani no ton enye kenti bia no ton debi eye papa pa no ton na lazy no de to do ani ko boso a utim se yes wo do abrochire pa Lydia Fashion Arena ena se menkancho sa wo wa hojo run about no asia hope that Adebeba Hospital no enchen hope ena behu Lydia Fashion Arena usani Adebeba Hospital hono a wo da tuani abrosa no so bo se Lydia Fashion Arena the sandboard no ebo ye kone ko cheke ya ho fe wate efiri se wo de nyoma papa e de abakuma se na enyoma ebe konkai e de ama ho mema no ko tobi mo yere man so tobi mo kunu efiri se obia eho ewo ho 0593784494 0593784494 and 0208164377 0208164377 Lydia Fashion Arena yeko ne ho fesam no yemfa enkoda no odifo Sompa Prayer and Counseling Center ewiye birim akwanche papa no akwanche jano no nyame niwa pa any odifo Sompa Prayer and Counseling Center hunhum waniwa na mekanfo edema wo no orofo adebia yenkonua dawo so bia no se yesunsum mu no akwantusem na yebisi basa awade so ka ho sa wonya kotu asem aniguase no ya doso eka ya amen adwuma no nya binye wa biosuku yemfa enkoda odifo Sompa Prayer and Counseling Center and 10 time na achechire wanimu ama amanfo hyeden hu wanimu nyam no yie odifo Sompa Prayer and Counseling Center Ajaba Family House man hia hemboboa no eho ene wo 0504588454 0504588454 and 0578405519 odifo Sompa Prayer and Counseling Center ahemboboa no menhia yekọ ho na nyoma konkai emfama preka prekasa powder ado to adumanu eho ene obo herbal clinic wo wodofo preka prekasa powder no ankasa no fabigu nsuom kanum nom na nyoma konkai ubenya moja pa efiri se wona wo fa afurofoforo no wono preka se powder ni bia ebeboa wo mu entoman bosome enkron no won konko wo no na wanya moja se tenkom ebeboa empo onyem kra no a na anemia moja hwe ne wo so a no preka se powder moja no bekosoro pa immune booster edro pa orofo yema yenkwabo na kutia yade no ho enye den eho koye den preka se powder wakoma no emoyie sugar level ba bia da no so emwa preka se powder na cholesterol no yaje wafu na fa untinim asisi na the pressure no eba no low high wanhwe abewu no preka se powder na etumi emwa wo herbal clinic ado to adumanu fa ko abdok so for mame eto ne dokro no one no ene di enhwani mu wo penhwehwemu biada yemfre wo heba ewa homatufo we so 0249761508 0249761508 and 0257472506 0257472506 preka sepada yenko na yenko tobi kede yakwa koyanim bafo yaboye ntabam yeyo tententu adwira ena yeduru no eyasem o eyasem sa protocol no enyasem ketwa the nation's anchor. I am the nation's anchor of Bishop Lumba. Of course you are running Uncle Punchia. I won't share one never saw yesterday now on my sponsorship no money and my quarter to the my Radin Shiromanso. Amen. Of course you as Antima running Quanso and you may Michilano. Pia. Na meshira ayamia me wofa ase na very much say hwedie wono na ye director protocol to bawumia pa no adwama hene asem na make enti adwira de ka case bi se we control the case the same thing say ye fere adwira hene be solve simple but me say make say ya bona mane what ni amesre na na say wonye ko prison so na o ma commander na so nti say nim kura ni bia ye ni amohodi nto mo nso obu na asumdue mra entimi machichiri kuru te say adwira na ohene ni ani muma ni munyam nka kuru no na obi mfa ne musuo mese no ufiri kumase na kwa uko wadi say uko ho wadi say
sebe tafra to hini bi achichiri ni kura odi fi kwa akoka kuru no we na woze na nanom atranku ne ya no mani bere ho ka woti ukuru di no asoro waka asante ahini ni echiri no no so odi fi be ka kuru no wa na mu otumfo keka na ho no so to wosa no hu se kuru fufuro bi so obi se obi na ese na kasa bi se ya akwafa na sante ho na ani bere na ba enne mu opokuti ntiri bu nyina akontokwa so oti ase akonkode ne asante da ho kama it is a udi asante akonya baabi a wachiwade ne se yadi fi ka uguro wa so ahwede ye nsole won de minimi otimi ye nti won sole waka no won fra nko prisons was 6000 ye sabi wo tira am yegu anim ase won 60 million 1 million maku 60 10 million maku 6 yegu anim ase won 5 million 12 yegu anim ase won sikani brani jimia dokuru nipa bi uko maseme maka ade no ni protocol bia enkogo ho anim ase nyame adom bi sabi abanye timafo adwuma wanya bi ye obi kura ko school awie wanya bi ti se obo ade ada mo wanya bi ya adwene wo nua foforo ho se adwuma ni ko abroche ko hwenuma we ya yiro no ye wagoye o mudi amusim badi skani parati ase atua di no kura na utinsa papa we se rozi to we against akakra we se rozi to against akakra do head on veni pa ho but ye ntwiti ni pasa da me kasa abrabo ye bokko ni enim ye wo ye nimo ka nkwanhia wo ho yare wo amane wo ho nti so ho adini se ya manya se ya na abaye de akowuo treat obi good na kire wo mo wabodini kaba bia du predi akura hye baabi no aye no wakora nti wo metre fi a woje wa home tama ya wura tade na firi wo wede ho no te sane akomfo bodu ya firi ne nsem no na akura yi asem bi ba timi fira no se yese me na bi yese me wo faase bi na ne sa na ye bobra no wati maji ade an sabita frache wapoje watwi wani woto ya ka woti benjis watwi wani yesa meme gaza to da so to wonsole onfa ho woti benji ni so woje dia wodi kaya ka kire wa wosa ati benji so wadi dia da mo woje dia ofozo ohwa no huye na nimo entimu a ya na tetenwira pa bi efura wo edu ohwa no huye no munya se asu bi enti na police fo di bi ka kobusa Yesu ko hyankofo no munnim wamzo susu ni ne badia ne yesu yanya ne nyankwa wase mo mama katua nsumuni mamu ntutu obi anokwa mamu nya obi ahei we dia mo akom akatua no wa amana nso wudi chenchena da twan wo besa abo awura mu akofo obi dia se ne papa yi kan nyina ate saa ampade a uni suban se te saa ampa pepe dia uni suban wa wie ya se fra opeke ko no tie ni awo fa kura me be ka kire wo wan peke ni kura di adanse ya se 5 months nie ana mo ne na di za wo so ameboa wo betua nko atua me besa me ka kire ne se adua no wo no me ame wo fa ase na di wo hene edu ahwa no so yie no ahwa kuro no won sinim se sa no so be na kuro no won sinim mi wi afra be ma hwede wo fon so aka kire se wo gu kuro no fi asante ma wura kura ate adua obi ma chichiri kuro ma bere na mfa da kuro pe ma mese kuro ni munya ye bo adwira ya nkata sabi obi wa adwira ye papa ya nkata adwira police for ye good sabi ye for omo from the guard for ye good ni e kan say mu ye dwiri mu redin ade ko bata adwira ho ki enim ye adwira so de obekọ ba ide ya bobọ kama wato bi abedi fofofo na wo kamfo adwira ye nim ye adwira na e shefa ne ba yira fa sheduru a ukọ hu se ni munyamfo aba sa ne ye nim ye adwira da hoda da ko ye adwuma na nsande ye ko sa adwira din we ya brabo na me ka je 2 eyes owo any commander owo se we di 1 weakness and some make na ote no ma anya bibia mfo no so mu ni tire go panyi de you to ade anu so be hwe sa asumdie be ba kire it is a commander tiem ya na 2 eyes tiem no mate se ase abrante ni din de sai ofoso dino elekete wotu or a prison officer. Next a commander trying not 2 eyes if you know. Nani a can you mountain word, you know, dear, no man, I'm for that's what more money today. Now, I don't go for the ATM, I'm off as I don't know. Next also change your video. Could be any pammy and Sabina to some great prison officer. No, more shady or my pinhole. I didn't know, dear. Wouldn't it was a me walk? One quiet 9 a day. Edika kire kura bo ho ban wakatua kire nya no na ye wo dia da chi bia ye mu akwa transfer na akwa pension bi no uso bi e bo udimpa na ade we kokko wura ma se be wa yonko u ba ho na bi ogina ye ba ho wo ye da su beduru ho na se be ono afra di mama ba fi a ye mfa akatua bi amere ni biem
na ne owaje na bo am na so wadia oso baba akokora ebia wo de nkwa de na yale afram ne yesa de sa de we di wa wona boze wiase no ni mo antimi wa totontoma na ha woni piso ya na wa utini wo natua ben wasn't gacha akatre matoto ya anwe na bia ntina wa unua wo yonko brabo ane ne ya adwuma na wo te ne katre ma ato awi edi sebe ade a wo ye pa ne ti we ne kon we ade a wo ye pa ani ehemfa na ehwe ompere to mpere no na ne gina ya won fa sika no from for na ade ma ne se be picture ni ye di atoso yo beti na so mpe wani mo nyam se a wo se wuni ye ma e ma hu fefe se ya se de wo to brani ya se beta fracture se wo bu nipa mfa so be na abenya Oforisuo na nya nwanwa se nkofo no ko prison bom se ye connection wo still aye ton wi still aye timi nya unit officers ni bi ko abosho o ma omtimi ade ade ye ho ba no officer otimi yese betima yese adwuma no officer bi otimi yese obetima yese adwuma no because ka officer mu awaji obi sika so ya ade ama no edi 8 years na da bi odo ne nam ko so ye mu show say me PA TV so kura na ne ya for 5 months adi case ato a ye ka bia ni wa ufi na wi asene de na ye de yes ya evil plan kwa sa na omugu mani mase na we oto no opepo boni abo kuro bia ye firi mu na na do dan kwa kufa do to ani me de wodie wo he me di na tema ngomate wa ban so ne ye sei na ya na bible kan nipa boni ni di o man so o man bre edum peso be nipa boni ni actions ni bi nie kan you me ya wudie so mpe ya wo fa mi gu so kasa na ko ne ko wan na ma ofa kasa ti amra munyi na kuro na ye de na akyekiri ye so o mfi me kasa samre ko wamuna me kasa esi na do samre wamuna na be na kuro no matima akyekiri amana akyekiri ba wo mi abepe foforo abo wo se ba se ken kam yo e manfo ne ho kire ni pa bu ye ye nya adwuma anya ya ji obi sika ka wo ti say advice wo si afra ne ye ka ne ha na ye campaign ma oto ne oni manzo wakoje obi 50 million no dwa ba TV so ni oni ma no ya ka mamu papa ni o sa o manfo no nchiro mo do mkokoro botima no okomo mo papa itu o se o hunu sa wo no waje ni sika ama na wo ye ne de wo wadi sikro beto aba ama wo watu esi akondisi owomi no uza ba omi aye ko ha ya se doctor ba omi e papa waje mi sika ama me wo ye de wanya 1 vote o ma dwene nko oda se o mo salad V8 ba ne e bia fuza cheke ne o ma bejeja be de no ma tole ko ne atikuro ni ne ye bre okoka wo ye tamfo ne atikuro ni na bre sa na se sa zo hyo na betwam ne abedwam ne aye de da ne ko campaign so da wa ga no wo mre o onye no na agasi enya ti aye di asem ya ye ka asem ene ye te sa ampa ma ondu ba omia chama undumi wa santimem chama ndu afafun wa frɛ age papa ni sika man die nyina ye kon no mo ene enye kampe ye betena se atwen ya started we nyina ni panyini bi atirim ni onim so amante platform asa shiga na sika no na fe no obeka ne wo ye na sabita frache wo da so wo ya wo ye kura no me ho kire mo amo amena da ba biem so papa me hwe na ni mo ya bibini oti asie enso so na aban ni age ni sika onye obi mane nkoma na nipa we ni kon be da do party o da me kan obo ntiriko wato aba ache so mo ba mma no we massage ni system million eve omunya se suba na nye yeti kuro mi empesa feska be hie botomo yaso ya kra ne ma ne me ne se metuo ya me MPP ni ya me ntwimu obi ya me MPP ni wo ba ya no watoto ne ma bi se na me kra me na sa me se mi kokuro moti na ha me we so de say ya ne ye say ya wada so wa ban ni mu age aban so ne yan ne yetoma ne yan yetoma ne so ne ye praye aban ne ba sori abako ama ye o mfi edu oto ne ho to no anke ye na Ghana mo ma hunahuna da sa ne ma we hu ne anim se president we MP we vice we so gwa azam so wa hini we so gwa azam so obedi wasa aseso no wo ye sa de no obedi no hu mienu be ma sa hwede de megini di number bi kura fra me mo be gom kura no no na every one fra prison so na prison officer commander ne tu ice o mo hwe no mo tu na mo pa na mo ane nyina ye nkonko ya nim na so ma anye na eba biem di ano ne tra na edudu wo di am obi mekazi ya ni amo ho because ye di kan to amo mo Osei de pia wo nkwaso na mi nshira no okay ofalumba na pana members akasa ma mefa enase emma asojafo ne police fo ne fire service fo a ene ekwan a ode kɔ atoato adumanu ufri junction the next street no filling station no kwa no fear to us 1 2 3 4 ija to mu no omabom homoden
na miduru oposi ni ba ko so fosu the officer all correct no ajeso chesu onime oye papa ye beka o oye bone so a ye beka papa ne de papa o mkohwe amaya de we ye frɛ ye frɛ wo mo no we die o mo anche ye duru ho na ye frɛ wo mo na ayi ye wo afidie we so ɛna ababa wabi ewa adwira fire station say ya bi protocol say ya ye bomu a akiye yi na die no obetua sika no ye de nim say okuro mpete kodu na makabika o ye de saa ne nim wa santemema so okuro mpete odu na mo ebika adenti na mekasa papa se no a prison officer eto nim se wodi sika koma ni nwia enti na mebusa na se na ne wa adwuma bia na ne subai te sei ekosi sei wode man no wamfa ne ba no yemo dede bi tiasia se ukwa adwura prison se sia ya me na wo kasa ya obi akowia banche wodam obi awia bode wodam obi akodifro obi akwachi obi sikapuduo wodam sa wodama wo ya sa erite wotu wo ya wono na aka bosome miensa ama sa kromfo no a okodifro obi mobile money no a ya cheli no 6 years no a wo baba bonte no ono na de ko ya adwuma hard labor no ono na na ko ya me betutu nkrofo bi ka wono okodifro obi no na ahwe ne so wo so difro papa yi enti sa woni obi a ono no ya sentence no 6 years imprisonment no one no montam te say yana abreho ekoba ni say yana amanfo de koba adum ni adai eba ni say ya obi tiwa wo se aban no nye obi tiwa wo se aban no nye enso so yayi na no wo baabi ase akufu ado tenkran eti wo wodafo no wankasa no mo hwe wo mo adwira so hwe de wo ye krono na wo bo wadi fro obi enu ti na wonim duabo a memodua eti wo prison ni no ono wadi fro obi age obi sika no odem no wone ne pe enso dakanye mo afan bo e kon bo enu ti said of alumba kan no be ma se hwede na mede mani ato nanim na yeka santi adwura ni yeka bakosem a santi mampo kuro ni adwura anu ti yeka nanti na aka to de a na chese na sebo nsukura ni guase ya aka no efrusa ni kuro ba ko ni adwura ni guase ya aka no na mo akwa prison officer we say wono mra meda kuwa no ho tabi yanyen sa anu ti ertewo tu se wonimpa de a ena nwumire ya wonfra papa yi no on ka sam da kire no anye san sebie bakete afa ne ho no wahwe ekura wonpe wo a wo hwe akromfo so no yasi ya jeli obi mu a mo hwe wo mo so no hwede waye etu ni wo mo ahwe wo mo so no difference be ni wo mu paniko akoma to yem ate mi wo gidie ba bia de ne nam no wodu sika bebre wo wono akura wonim se me maye adwuma no se fabra makrokro na che wow ya we se makrokro no eduru ba bi kura no na kura no ka wunya me mugidie abot atichide na nteboko wo beduru de ye bre ne beso mate wono from ebon wo adwira sa abre ye wono mi wo gidie se idi koko afren dada today's radio wa fre no o se tewotu wa asam ye ka no sompa no wo hwa akromfo so wo so banye ya asam foforo papa ko akoma to yem entomo wi ankoto kyana no enne ne dwada so no obeti asem de wate ko akoma to yem anya sa jese be ma se hwede mi akoa no ko transfer enne men kan yank na tua ma na me ameje be ko transfer because once sa suba we dey fancy na dwira depi ya de se sa se esere wo mo a ye pemu ye pe beans edia adwira ne de ani to yakopo ahira asase ye de bibi hye so wa hye eye kama ufa mushuo bi ankosa asase esere no a tete no obi oni merite wotu nka je say Asem Mpe Nipa fo no ni se won fa sika na mra tete what's your friend say atija ne gane mu atija
This is so. Mse betija nso waje. Na atija nso ate. Me say the last time I made the kasa me be fidie su yi no. O kasa me rough. Na me nya ho na me hwe. Se wo hwa akronfo so na so wo akronfo no. Wo ma akronfo dai ketwa dem. Na dan ketwa nipa be 60. Ya pack wo say side. Na wo akronfo pani wo da fan ni ekon mu. Na me ka kire wo say. Pani no ho ne se wonte. Ne ye kan so wonte. Ye kan do wonte. Say see ye no want and ye can want it. An FM granos. Yana ye boapayo. Boapayo, Mansa. The tears is here now, you will be so dinner time where draw your penny in a radio. Within 5 minutes, course of every laba. And this aboapayo soon might be a kula or more than Namatias for us. I don't come a bit to your muka. Till a grumman pain for maybe the tea can that you know. So good muti catch than some musea. No, Radiam wash his cano. A polychronus. No, Radiam wash no. Tete yango fodo koko wa kurasu oba no wonyense tirimu fita watu sia to baby ada me chese kwakui se wo ka asembone ne ye befa wo dia ade ka papa dia mo mfre wa soma ho bibini ye ka papa dia mo ni mo koma na me dia me bokura afu bibini ye ka bone dia mote wo dia kronfo akogu dem ade na mo mfre kan chese eno na mo ka se bi se ne ye beje tape no ana ye ba beje mo no asem mo mfre papa na wo dia asem ne ba mo mfre na mame entina ese nkura ne disrespect sa no de ya wa be hima ya de basa se ba ya be ya obi ya obete dia man ne respect na don kan tete ne ni obi em go ni so wo kan no ndie no aye ne opa man do yi kwase ye di kan a na ho apoa be pa asem na tie Eric Tawotu me ba bia mjana mjina o na ni mo nyam kwa wote wo sa na mhwe nse na ni mo nyam kwa wo dia kronfo agu dem watu wo mu krokro kre osu ye kronfo pani ulma na ne awokan nyina te sade wa jisika no na se papa no waje atum se do ahiti mpanyimfo no ma na connect sa odi akoya ti o wate sa se me ya na me hu adwuma waje atum ma muza ni ofozu na kame mama ni mresa kame fa ne mafidie so kra ma ye check sa che waje atum wonu akra wa ya oji tum zete za kwa se me mama me pesa me de be se de me bo fu pa bo awon ye dia ni mu na doso na wo se wonu no abranti a wo ye mu no wonu wa hiti na ko gran pa be se me dia me ya ne se wo se ye mfa kromfo mu dem na tu omumu fasafo akogu baby me kan kire o se kuro na ya tim no a we nkai ashima president ni o kitwa ya ye geye ashman say enumere obati se kwa abase ya so ye off ya fire no no feel is all asa ba to time so ko e campaign ka shepa mine so kro atutu se zia no so kro asa ye lawyer timi dwene ne ma bi wana ya wo ndina mbem ke kan fon lam zole ko me dwene ne ma ho nzi azam so ma me na say ye na wonimonya for blessed foster nyamishira no say Oforisuo David so cancer bi sanyes doctor na cancer papa we na kan ya dwira wo di boni a timamfo kwayo do be fa so no na doctor say ya na ya susu kasa trash e na mama ye din eye me ya sa eye me ya papa say Eric Tawotu ni se nyame se me kasa mo ntantie bi ni do to she obe amba Eric Tawotu je say me ya say wono ato akromfo punum edesafo na kogu ho na omuntimi mpie no da fine ni ekon existe million wafa na o ka chenze papa menya wi hye me ho ha e benya 10 anya o mo aman sister obi bokro no wa broje ye china ne abona bazo aka mo de mtia ma de bi anya fe asa aban ne kola nhwemo sister okay panic akoma to ye mu ate wa kasa ba dem ho samanfo bu afu o samanfo bu afu if you say some papa ye some fra mfata nye it's on proof nye yako computer so dwedi emra kwa kuma to ye me bajusi kama wate yako computer so dwedi emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research
and Treatment Center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gist 21st clinic in kwa. Womu dia bibidro ene besa ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. That's the 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Me nkrata krani. Hey, ani me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwe didi musa no. Oh, Express Group adalmenti akwenti wa ye fo. Opese oti kwan kosua de a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visits so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo ti kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. And I'm right, Missy, I am one say, different strain. I made this. Jimmy coming from a crow, Mopabi. Hey, that's a crowd, woman. Now, Urawe. You are poor, let's go with your Jammy Salmon from Madonna. So, come from Mopa. Now, Monte Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance be so? Papa Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type baby. Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now, Musacha, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memoir for baby and crying. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti-Manin Sanka. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da Yanyimuno. Yanyimedu, Yesuodu, Neza Shansa. The man in the Burukutu ginger, yes, it does it do in the cake do Neza share. It is your wound and the Nimiziana and I know what is she doing, son. I know Neza you Burukutu ginger factory for no. Says ya Burukutu ginger, but God and my babe free in a computer sim. Why you Burukutu ginger be sashing? Jajaba Burukutu ginger and no chrome. It be drinking bawa. Be some more Burukutu ginger 750 ml cur. Oh no one chamfa. Or your Burukutu ginger cheers. In the waso, no way from the bottle. And now you sash a cur, not for Posotano. Burukutu ginger, in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. Nominyansem, and Tom Ma Ubia Winnie and Feed Dumochi, and now a bar of a fro. Sir, a good dear cratway, FD and him, I just to say a year. Wotrini mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend anasa natural dia wo hia eye Alison Herb Pomade razor bombs aguani prekesen wo dware wia na wo keka ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na won so ha ne say anantam proye wonamani ntotode wo ha no mu aye nyina ene Alison Herbal Soap fabric carry wo Alison Herbal product Alison Herbal product a free Bristol AY Ventures in Sudie ebi o memu drugstore pharmacy shops and the cosmetic shops ahodo nyina mu wo pane dodo mu ana baby search asemo a 0592 145 024 and 0535 141 050 Alison Herbal products Abusian Chemfa. Charlie
Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Fashion arena. Ebusianye dantane dantane de sikabano. Sawu elezi papa. Ebi ti se bouquet. Lazy ahodoɔ yɛ yɛde bisa yɛ ne kama anaasɛ 14 lays ɛna wɔpɛ de apɛ adwabɔ bi ase kente papa bi yɛ wodaadaa wo ho a ɛbɛmu sampa wɔhene yere ɛna asi dwom yi materials ahodoɔ yɛ yɛde pa mmaa ne mmarima ɛho nneɛma ahodoɔ straight dress na wɔpɛ anaasɛ bi a meka sɛ bronya ɛyɛ aduru Easter ɛɛba wɔpɛ shirt kama bi ɛkɔ akɔkyɛ wo dɔfoɔ ɛmaa yɛ a monyɛ show what bansi ahodoɔ deɛ ɛkɔ ne deɛ bɛgyina da ebi wɔ asenom suit ahodoɔ ɛnso abusu asenom ɛntoma papa bi a yɛdi coat anaasɛ suit ahodoɔ ne nyinaa ɛbusu ɛwɔ ladies fashion arena yɛkyerɛ kwan ɛwɔ Kumase ahodo runabout adeɛ bɛba hospital hɔ a yɛma no ɛyɛ 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494. Ladies Fashion Arena na Eniema papa nyina adosoni ha. Okay. Ya mahwefo ne atiefo nyina kwa babiem. Eba dia santima dia tum. The kana man achiatum ono ene Sompa Asem Mpe Nipa no asisi zamapo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye bepa ne pomasi bere na ye de amaw ene ye de amanfo ka o amanfo ne ta wo modo wa wo de ka ene fie ye be yiro se Christ no maame ye mo akwa aba ya eja obatampa bibia bokọ de nyame adom maame na odin de sen Pacha odi nipa nyina nim na yefrɛ me sɔfo maame sɔfo maame sɔfo maame ya adwuma bɛn me pacha me ton diapers baby diaper me pacha maame firi hin na baaye me pacha me tie adwuma mu ai kanya se adwuma noki oba pa wakosam ne sen ya odi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yankomoa makosam nyina ne sɛ ɛyɛ bread yefrɛ ne boot ɛde ni boatin noki ɔno nso ton diaper ne bi na se me na minni bia me kwaje na de me ton wia na me de ne sika ama no na jampai bompai an wo bi edum me diapers na na susua enti e wo se wo pa akase enti e wo se wo de enke akase no kwaje enketo ana enketo akwaje akase enti ye na me ono amu no kura na frɛ na me ka se woni wo meje bill baako na wo ma yakese ehwa na o ma abobo ya befa be ba ko ane bo esombo sei be ba ko no ne bo no sum 80 million 8000 enesika okay do beji yese wo de besesa ama yakese no eno ano no ebesi nne edi sei boat ebedi be emenim meton ai menim mama okasa ni animu no osemo ne nedidwa na chese munyina no se obi ho kire no yonko kire no a obi akọ no yonko moa na firi memu ho bagye diaper no de ehun ni biom ebesi ne mo friend tete fon so me friend no ne fon so a enko ewoma na atom until last time bra ba ko no so ton diaper ne bi ti me ya na me ne di nkomo no wode me call baby me kura me nim baby otie ene wode me call baby a otie na me koto ne yere se baby otie ne he no otie baby a otie no wote krapa edwoso krapa Metro FM achi ho okay as ejaba esi ni fie bi wo ho side no otie okay nti ye ko ho no
bra no kwa kire na ye kɔ ho no na yere se wonim ba bia ne kunu wo wonim ba bia ne kunu na me se na ye den wo frɛ wo se gisse ne kunu ni mom na wo ma wo frɛ no 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 na yere no na e ka sa no no ne de wontimi mfrɛ ne kunu enti ma da no mom de me bufu imum mene na yere na ne na nya asem keto ba wo ba no enam se wonim ho asem nti no ye na me firi ho na me ba firi ho no bra no maintain nka biem ebesi nne me nso so noa na me ya me de hwe me ma efise me yekunani a me kuna wu agya me mfie ko mfie numuni eno na me ya me de hwe me ma eno nti no senka ono no befa me ton wi a na chesenka nipa me de sika na ma na nipa na san de foforo aba eno nti sa akwanya ni nyina asizi ama me eno nti sese no me nya bi nton bium me nso me ni sika me de kwa akoton bium ma me wo si boatu no muni ne di dwa ne fa hepote ena na mu di dwa no ba bia na yekọ eje niema no ye je niema no no wo tafo new road aside wo na store bi wo ho na yekọ je niema ne free tafo new road. Okay, pensuo bi no me ba sesi awate True Wealth product or dia badwa so True Wealth for se men kan say e ma yade entete debi e ma yade entete okura odi nu papa aba na se nuru we India mem e no fafiri e ya habadru yawo habadru na ye ka habadru pa dia India de omunim abai ankasa anoti na True Wealth for say Ghana for koma nto omyam yade adokoro mu nyina no wodi India no betu ase ama ahoto aba betu yade na se deku se woni nko na hawde a wodi True Wealth Vision capsules aba eni yade e True Wealth Vision capsules orofo eni bie won se die woni si haw biada e True Wealth Vision capsules yemfa into ase or the prostate liver no so aba bema prostate no ho aka yenko ne ko True Wealth no ni bi emfanto or the May 40 aba bema eduru ba bia de bo ani atata e ma no pedi ehemu chu eni ekwasi 3 eno na ma no pe kama pa eno ti ena True Wealth se me kan to say or the May 40 no aba watenka no ewo fom or the joint 40 na bo wachiri bremu wachiri ka say ukotodwe waposo nyina da joint 40 India nro eno de be kan yade no ama ho ato lady 40 no ama ma no ho adwo mo ato wo mo every se boso me so a wo mo ma yumu no menses no eba odofo ya na ano de ne papa na obi wo kura de aboso me no mienu na ebawu na chesenye papa no yenkope lady 40 na yemfa enyo dwonyo bi ano obi wo kura no eba ne wo chena na atwa ne nyina so entwa yie atenka no ewo fomu eno ti no si lady 40 no wo de abadwa so or the active core cleanse aba active core cleanse no yempepa mojenani yenwohuru mojenani active core cleanse enyoma beko ade akọ ama opa True Wealth for se me kan cho say sepa say yade de fa brawa o makache obeboa uyi papa 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302 0558 724 302 True Wealth product and I make comfort na media amount Lawson beverages wo frebu na Lawson say the odia badwa so no ano den pa enunti no odofo say eye o how bi na how pa dia Lawson law cap mesha wo dia badwa so sa no the Lawson heba mesha no bi aba Lawson Dreamman capsules or the Dreamman bitters no so aba twitwa bi bobo bi na enkonka infama wo se mu damoton duru ba bi atwitwa bi na bobo bi a cholesterol na be nane no koko na wo so no ni nyina etu ase duru ba bi hangover bi anim de bi wo so atwitwa bi na oti yo ya enka ho kora orofo na wo se me kan cho se Dreamman bitters no se o di ice cube no egu glass na hwegu ho na ye nwunu kakra kere a ekopa papa ubetumi atibi na wadi wo so already no aboma se tenkom sana Lawson beverages wo se me kan cho sa nti yefra wo mo ahomatrofo we so ye pab no ne gotobi ne nton na wo pa bi so atodi akoso frigi mu a na wa frɛ wo ahomatrofo we so 0248 619999 na ekopebi ebeboa pa 0248 61
9999 kotobi ebebo ye papa na Dr. KKB Herbal Center the veins doctor wo frɛ be bia eye wo je bia no Dr. KKB Herbal Center say obebo pa say you stroke diabetes Dr. KKB Herbal Center the veins doctor bramien tonchia no wo sinye osika no na wo pe mien tonchia KKB men kan chiro na o tema come to 25 I've Kenya say number 2 Techiman Accra Weja Old Beria ubehu Dr. KKB Herbal Center Kumase wodu wani chirem ewo so ame mekom akwantepon so administration ho assembly ho na make no sa akwantepon so sane ase okakra ejadu fie ho na Dr. KKB Herbal Center wo yemfre wo mu ahoma trufo iso 0557 346 080 0557 347 080 and 0246 716 982 0246 716 982 KKB Herbal Center and I make for na media no Alison soap, Alison ointment, and then the pomade no or the abega so Nina Bristle, A1 Ventures on a Sanjoma winning a basso, Obama with the any fe, Bema with the any fe, said the Yahya Beshe, and Macro binning no being with the any Debbie, and Nipa be depending on Rediano, and the Mayinipa, Maridian and now Nahana, Tron, Kama pa, Falison soap in the gare, fountain no sla, now Oba when you you tinu, Alison pomade and a woman winner fupa, a white woman ebeko. And kai womina ebetu or for dwine ebubu nyina no ni nyina ebefiri ho Bristol A1 Ventures and the Alison soap Alison ointment and the pomade no abedwa so or for fasamre ni bi dware wona waso ahwe dia dance se boa pa ema honam nani etumi eda ho 0592 145 024 0592 145 024 Bristol A1 Ventures ni nupa wode abedwa so no na mekanfo bi ede amount gangan aganyo agan no ano den pa agan eba ye no ne de brofudin eba Smith Vital Herbal Mesha na Smith Herbal Clinic no na de agan ba edwaso eturu ba bi agan ba foforo no emema bi no mo amuntumi so de otumi so de so ne sahye ne butum wa sika no pi wo ni panim efrisa du na no den pa ye nom na nadwo edidi nkomo e won paso agan no Smith Vital Herbal Mesha na mekanfo na me de ama Smith Herbal Clinic no na de ba edwaso o pedodo to aso komampon oni wura bank no eni din hwani mu Cosmos Herbal Clinic ubenya bi ato 0240616061 0240616061 yeko pa gan no bi ento burukutu ya bema nsuo ye burukutu akakaduru na yemu mase tenkom eno na ma amanfo utwa na ya hwanum ha saa na mrante no eka so mtwa no ano odin ye papa oba wonye menno burukutu wate ne mum so owu wia ubetwe twa burukutu ni bi uni mfie du nwotwe amfo asem enkoso kora burukutu no onum atimiti bidi kama ema nyoma konkan hangover bi anim hangover bi anim yekoto burukutu yekoto bemansuo na nyoma enkonkai emfa emaye 0244620294 0244620294 Brukutu Bemansu and American na media mawi Wabo Herbal and Medical Research Center Wabo Herbal American Cho say afeno e kone wiye eno ti promotion da su jam kama pa wase wadi fidie sisi so eno ni free screening no na wado so ahwe yade wo redeem wo wie no ma unura 30% discount umpe we na pede he na a free 11th of this month echo 20th na dwumadi we nyina odebeko na wiye ne branches ahodo wo Ghana fananye bia no bowura ho omo ye yire so odi mfidie bisisi so worofo pe ho sembusa bia busa 0257 472506 0257 472506 yenko Wabo Medical and Research Center na yenko Ghana fananye na bia wo no yenko ne ko hwe redeem yenko dusu na enyoma enkonkai maame entisesia me no kasa die abrantie no mo pen babia mu no yehu no se mo pese ye den na mamo me pa cho no ntini ye de abeda mo no MC mofa abrantie ne picture no to so mame hwe nipa kro no oje ne sika no ntino abrantie ni me pa cho ai ono a na mo so okwa asori we okọ SDA e wa amekom SDA ai me pa cho ai ene dia semya firi mi boni o oh
Oh, Messia Fimo. Makaka the job by memory you. Say SD near Sempa. SD kwame for. Me jomu di papa. Also, I'm a commerce di noko. Me pa try. Ne ba sa no. Kese ka mo de ko to aso. O kwa asore ho. Akọ. E ko si se ho. Okay, o mo ka se o ba asore ya che. Ma me na papa won kwa abrochiri. Won kwa abrochiri. O wa he. Won kwa abrochiri. O wa he ya. Se wa ye na adwu se won tua anase ne ho akere no. Ano de mentimi nkere. Efi se bia na se wo fra no kura wunya no. Wunya no. Ay asemu. Producers asemu a omo ka kire me efa asemu we ho se omo afre papa no a. Ombedi adanse se ada kromba yom se na yire ebewi ase kra no na yire no kasa abasa. Se yesenya na yire no mum kra na yire ni nwia. Ono anua ba. Obema ni nwia ba rada. Ay asem. Omna samu. Asemu. Na dey buy. Papa big time so what they buy. Oh, conveni. Omo nyon so de pa o. Okay. Oforisuo. Mayanchia Sarakuba ni michane papa. Na Oforisuo Asem no. We are part 2. First one abesen kono. And a second one. Na we be community we ya swale penny na Sunday school. It be on the church and crana you know. Na me ya. Opa mo complain kama we ko atanda share ko divu afo ni complain. Complain no. Oh, for sure say ayaka no. Obaje pampers no say ko change na ba meboa. O dey areas ayenda. 6 adan na baton ko ba bia. Yen fabio change you akwa we. O haya oboapa. Na ya na sase mu amanfo ntini ye pa. Oforisuo drum maybe hon mani pedi nkwasi asemo a. Obe no bi janchen no support no. Sai na emetan. Makase se o maame so ye fira no ne tenant di asem na nya na wo ye ba se buni mi nyansa na ni me dia from maame ko dem maame ade a woni tenant yi entwe yi enyo maame nko ukunkura na obi di asem bi maame sebe maame betra wo ye campaign o so kwani o wi ayi ni kwa be fa so se be papa fo bi o mo so da asema beto aso mo so pekuno o mpeyere ma me kan kuma to se wa campaign a o se o kan se o ye kwani yo okay o de fa twa so o ba kwani minimum se da bo ko be register han to man any o my wa ya de me kan bi ya da bi yo o be nya bi wai na ya maami hwe sika we Masa, boda bi ntu magu bi anade o. Sa sika ye kan wasem. Sa 8 million. Bema me kwa bo. With 6 adane mami 9. Enti be busa se opani efe. Ye kan so a obama ni nwia ba so gina ototo ayampe agina park nachi boy umo bi o san ototo bo ba park ne so. Na enti nipa bi na di nipa bi achi aya broma sabe obi di yaw ama ye di duku abusuafo mu di duku abom yam enya sa no mo ye fie na de bi ho ye ne atia ye kan ye nkase ye fie sabe so obofo nko na gu fie but no ma bi ho na ebase a me o mra sama meka chosa de odi nipa de na nye me de bi amaka wo be fama makoja oba bi akoka asem a me du kwa so mabusa sasem na ye ko na e de asem a wo ka na ye nkwa sasem meka chosa ma sa tebe ko ebelusu ye mfa se nko na beboa ubara na hanum obi be kana sam na obi di akire na waba na oba ya yesam enti ha na ode ne ba ye no na ka na on kanya sasam ka sa papa nche ni nwa na one ne ba no so batoto ayampe a wo de sare sa na tim maza ma menka sem to Ghana zio enu sa ye twam di ebesi mi obi abenwu dwabo because kwase bo no ensan ade na ya ka sem sesi anke enu se de aka ye beto party ni atwa cake ni apon hwese foforo san ba hwese foforo san ba eti bebrebe tensem bebrebe ye trafidie so a ye tufo dwabo nyankrofo bi ye kan tite se nipa de nipa ba ya no ye abrantere we huna oso ahia ba ma ni munyam ni
Shakwa with the mammy afaso. What the for a comfort? Or a criminal? Obia Sabin Predrasa, or do bika, na sabi, or doom the phone. O coffee, there's a coffee, not at all. Adasa, o coffee is not at all. Papa, dear coaching, na sabin Predra, Nasa stateta, and the crowd you are born quite the kind of woman. First thing I see you are Bobby, a body and Nasa, they say the kind of woman. I know your my you be about you, said your boy, as I said, got that. I don't know, Kotum. Well, said you are born a difference, remes, I bet you are bomb, said Dawson. Tinipan Shen Yansa, a Winnipan, Winnipan 3 years, Calabul and Semni at the Adenom. Messi, this year ye besi me. Mamma Cassam Cho, you can't boot for boot. Would dear Sampa, no better, you no cake and you no better. Would this some for your bachelor baby? Abrante, Miss Offa, my Missy Cabrano. Abushafu, Mamma Bawa. No one in a contract, what am I Bonaban? A business. I didn't know could change bra. Wait, Bonabana, Mammy, what your way. Ukwayawama. O never say, yana katachoka sembi. Wasi sabi bema ya konfua nyamia mpata wede meka. Nyamia mpata mani binum. Bema biwa ya konfu biya sabi o nyamia mpata na irezu ya konfua. Biko obi wa sabi mpredwa sa ni kumo ni mni ya oye. Ukofi wa no na shempasi mi kumo ni wo. Chon, na woba kono mo sa toto yampia, wo bitimi kwaju obi ntokwa kwa de ne so awuku ntokwa no. Nipa no ni nipa na ni ye. Enti nyansa na wotim tu ka bi che nipa ya. Na ya dai. Nyanyankwa no nkwa na deka. Kuma se 4 times bi. No nkwa na deka. Sa. Mami eja guni chemu. Mo se friends say. Aja boat wa daroma. Bebia wo bia no. Mami, o de abedan ye. O picture na da so no. Sompa TV de bebia nam no ano ode. Abusuafo mu ni mabrantie boat ya. Munkasa nche mu nipa mfa mami sika men. No kurani sika onfa nche wo ton. Okay. Kwaku yani asofwe entwetwe komo sima edusumra sesia ansana ya taniaba of Bishop Lumba ewuramu a na ye de course no atato kama yanya ne tentem ye bre no me bre no de sese no home kurani mu home kete nim home nim asampa tredwuma no ehiama moa se ukaso be nyame adwuma de a eduru baabi a yekote aduru bra nyina ya habai ye sade nipa ene ye adwuma no pa nipa memo akwa aba eja bibia boko de na mo aso ne din de say ye frɛ Warriors of Christ Missions okay na enye asori wona mo se motete asori no emia ya nyankopon din ni ho Yesu Kristo asem ma ho no ho na mo se moko na afi we he na mo se moko afi ye ka say 24th ye ni kire Upper West region ye Colora side ho no mo ye wo nkuru miensa bi wo ho a onyankopon asem nuru ho bindu ho kura tabi omunimo onyame omunimo bi efen Jesus Christ kura tabi eden na mu hu say ayana ye research na ye wo nipa binum soso a ye soma wo momko grounds ekokohwe sa wo hwe Warriors of Christ Missions a kwane ye fa so a ye come by eku no ye kan hu bom obia wona sori a okọ na ya kan ye ho abom se agidifo na ye de nsem no enante kọ sami enkane no ye ne ye nim se ye Kristosum ne ye makọ asori maba asa makobo mempaye o park so manya adom manya nipa kakra bi me kasa kire o mu until se konkron kasa kire ye se adwuma no se de owura Yesu ehye ye se yenye no yenye ne saa ne yenti ase ye ne se yemfa nko ba bi ansempa no nuri na wo hwe ase de ne nim se nsempa na ye ha ya no ya anwene se wo bi wo hono mu a onnim nyame asem ebre yi mu until see you take your first step ne kuhu se ye nya ye Ghana hakora na ye se ye Kristosum man no se gospel no enuru ba bia o Ghana enti eno na ehye ye nkruan a ye keka ye ho bo mu a efiri nsafo nsafo enti said ye betre no ne mobotae kese pa ne mobotae ne mobotae kese pa ne ba bia asempa no Yesu ho asempa no enuru ebi ni ho no na ba bia eduru so o maso on den so ne nyina no ye ka etron but asempa tre no ye tense Awurade Yesu
de ope afi adasa eho eye se yebenya ne nkwagye asem ne hunim de onhye obi se onsachira ene oye right judge omu atenchia wonya ne nkwagye no ho asem nimdi a ogina so bu aten enti se obi nya asempa no ho nimdi a mani ne da TV so we ye hen no we kroni e frɛ no ugandu no wai ugandu no wo o salaga side ho na da mpabo anhya wo mu well say community we picture ba ko bi wo so say odba community we this is their lifestyle satan na light no bibia ni krom ho omo say ya no mo ebo omo bra kristosum ni ho nti wo hwɛ se de omo asetena ni city na this is how it is and kristosum obabia asetena to say yes the bia make said the gospel can bring change to the life of people so someone shanta de soro this is how they live their life na krowe ye duru mu no ye ka ne duru ope obehu obu abon se de bi da ne nan bibi nsuo kase bi da dan we achi nsuo na afi bia obefa river Dakar nipa ni bi ko pani usi afra na river Dakar afi bi ofa kroni mu nipa ai bia be buso mi miensa na we no so oji asem ni die mo bonasu we so ye kachi community asubo no anu so ye kuro baako just waji nyame asem na di waji asem na di na baako no ye babia ankora ne wo no ye na honum no afei ye hwe wo mu situation na areho ni ye betumi aya ne se ye de asempa no besesa sa lifestyle ya ye hunu ye sen sakraya bam sesi ameka say Church of Pentecost wo ho a picture ne beba na wo se mo sheda enti asode na mo ye ankran so de mu nipa na se mo ka se mo ti asode na se papa ye baptist ni so ye Pentecost we ye Romani a asode be na mo kote no sana gospel ne tie unity enne na asenchiche mu na de ababati Yesu didie ne eye ba akopɛ ti sa asore mu betu ni din sai aso bi ti se de kote ya Pentecost ye de ye ne se ye betu anamo bia no ye ne asore bi eye collaboration ye bua dom na no a ne de ama wo mu ombeboa mu na omo ahwe asafo no na we wo mo nto offering no mo be de nya sika bom ho bra that is why gospel no enya sika ya asempa ntine ye wa hai ye nim se ye be kose ya the gospel ye disika ekoyakra nti ye be kose yi ebi na ye wa hai ye nim se agidifo bi tie ye omo so wo sa pe no ewo mu mu nyame de ache wo makomomoa na o maboa ye se menuanom yi adwuma amu ye mu so monye medi piam na makaka asempa te se date be na mobeko yankopon ya adomo ye beko 24th December 24th na mobom kitim na ya ba first ya modoso ana last year ye de nipa 20 ene koe this year we are looking forward to say course na yenya no about 25 people and ye hwese ye do mbeko akodi sa adwuma mo kwa amodi dim te sai ko yanto collection say ye canon Oforisuo enuntina ye wo platform et say su brebia na ye be kwa ye pe platform because so na ya bo asem no ho dawuro se de ye kan nti obi wo aduane wo ebitimi ma ye mo obi betimi ama mo anwa obetimi ama muska ni atoto sa anoma ni nyina nti ye kokrum ho a eno na ye de boy ho bra na wotwe ansana yaba okay pani fakakra so ya mo ya brand de tototo ya brand no de ya na ebi majo yo me se Kristo no obi did they say Emmanuel Edupoku Church of Pentecost nti ya na baby sana yakono yako baby o Sandema na yakanya me asema che papa bi no se asoron de meba ba Yesu de me njinintu mo ma ne ba kakra no in say o say yakoya no yakoche na tade ya na kasanti onim ye ba Yesu na ya boni din aba hu ne da he doesn't have any knowledge about Christ enti wadwe ba o say obia nim Kristo but honum no onim Yesu obia obia nkyere no wanti di Yesu no da wanti di nukrada enti saa nyama we no say ye yanto anamo ankwa o say wadwe ba o say Kristo no bebia obia nim no Kristo di obia tenenka but baby o ha omonte nenka enti
ya ne yakɔ baabi saa na wa wo kumasa no wontimi nkɔ but ya no ya de yetimi kɔ saa bia no ye ni kwan ya bɛfa so ne ɔmo atenase ɛne ɔmo akasa nti ya na yetu anamo bi saa na yɛsrɛ sɛ adɔfo no bɛboa na yɛtumi ɛmoa te sɛ deɛ ɛmoa no sɛdeɛ yɛkɔ a yɛbɛfa ka yɛkɔ nso a sɛdeɛ me nua yɛkaeɛ no ne nyinaa kɔ ɛsi kasɛm ne bibia yɛsa kyaadeɛ ntadesɛm mom tɔnfo su no yes nti ntare ne nneɛma bebree yɛde bɔ ɔmo hɔ bra ɛwɔ hɔ no na mokɔ a mo na yɛm te sɛ yɛyɛ deɛ fasting no a yɛyɛ deɛ kɔ a sometimes yɛtumi kɔda classroom anaasɛ baabi a ɔmode ɛbɛma nɔtedan no a yɛtumi kɔdam ɛyɛ strategy sɛ wokɔda guest house anaasɛ na woba ɔmo nyoni kora nti wokɔ a baabi a nipa ne wɔ no ɛne ɔmo ntena nti yɛne ɔmo tena bi wɔ hɔ koraa a ɔmo adua no yɛdi bi nti ɛba ne sɛ ɔmo gye yɛne ɔmo a nante a di nkɔma throughout the whole week fosu amode kɔɔyɛ nti ɔmo ho yɛn saa na ɔmo ani agye nti ɛba ne saa na ɔka nyame asɛm kyerɛ ɔmo a ɛnkyɛ na ɔmo agye okay pani fa kakra sɔ so okay sɛ mi nyama aka bebree so edwumadie no ya bota nyinaa ne sɛ ma awofo ho kristo ma afo sɛ kristo de na kristo ɛyɛ ehwe ba bunka sɛ bibi kura siye na bi no kristo na ma no mu sɛ kristo ɛyɛ so it takes a obetwu mi sɛ kristo oni sinotie sɛ dem nyane ka no bebu abekɔpa abo kristo din kwa na akɔyɛ something na ayade foforo nti sɛ sɛ atifo mu tie ye no mo hwɛ nyinaa no edum na sɛ obu ha obi yɛ opese bi akɔ oni bɛkɔ pati bi ontimi enkobi pati tumi aboaye ebia so for munye 10 cd 20 cd na fa kam keska ho sɛ bɛboa okay obu oso a oso ne ekɔ na so no atimi safi bakro no okay panipa ene fama no tudwa ifiri sɛ mo man mo fan tudwa na o manfo bi asika fam bɛboa mo no om de afa so na mpo de opese bi obam fusu no wa frem wo mo man so na mo akɔgye your numbers are yedidi dwuma no aye 0245 28 36 07 0245 28 36 07 and 0242 28 47 76 0242 28 47 76 numbers mu bia no yene asofo ye wa hai leaders no a number okay nti se bia opeso ne yekɔ wo bibia opese ode boa ye bekɔ Oforisuo onim se ba bia yekɔ no individual person bia ye 500 Ghana cedi individual person bia lorry fan ko an nipa 25 no nti se nipa 25 no kwa ba ku bia ye se de ebedi kura mai nanso Warriors of Christ ye nhye asori bia ase eye yakeke meme edipa la isofo na me brɛ o yesi ni we so ye wo bebre wo hono mo abi ye Methodist for bi ye ni purpose bia say ye division ye the body of Christ enti se utie ye na evangelism da wakoma so wo pese ye nuanom a wo hwe omu mfonyini anase wo mfonyini mpo a omo outside a omo nim onyankopon asem wo de just imagine say we Kristo ni nyankopon ka kire Ezekiel say me do see Israel man so owenfo se bo won kokko won sa kire free won bone ho wo kan se wantia wa horo won sa afri on kra ho nemum se wan kan de bonyani no bewu woni bone nemum ni moja ade obebu sa afri ho nipa dodo se no wo Ghana hawiase we mu a yen a Christopher ebetimi adi won moja ho bem. But there are numerous people. As I'm talking to you now, Widows International the by say northern sector ye can northern region aye Tamale region no first part northern region no 140 communities asori ni ho omunim Yesu. Okay,
Penny for your man to grab him na 0245 28 36 07 0245 28 36 say you fools na wo anasi kafa mu number na dia to dwa no frɛ wo na ko mu awate efirisi ento abodu nzuo ni yensa beka no ebia ni se yakɔ manfo bi mu wase ya o se Nyankopɔn ebi osoro fence edeman panipa medam wase se ye di nkomo na mrepese mu no ye behwɛ ni asa di nkomo biem efirisi de oboa ma nyame adwuma konkan no ono ana eboa ama Nyankopɔn ahenie ensoso aba anyam entini ye bedam wase ofosuo ye nuanuma school for no so bi a o makwan wa ba fie na opeku bi ni o ma nante aka Nyankopɔn asema this is the right time okay burunya yimu okay bra ni nyina yenkoka okay ye beda say Warriors of Christ na ye ne wo mo atwetwe nkomo no nyame asem de okwatia odofo wanhwe yi wankasa na brabo no untumi enhunu so asem checheche da ya proso yetu sre eni abasa bema one my patron diaper obi na testimony say nya asem a diaper so say kay ma adwuma na so dem ntesa ofalumba ofoso asori bia kromfo asori bia kwase yakobi na asori bia so say apo boni ni asisi fo ko adwamamofo onse ewo ye hospital ma Christopher diare obi ayale na ho no kwaje mu aduro ndi ahyawo ni no Sunday obi dare akọ sana kromfo so beko ya emfa solidi net say as obi wo ha wontimi nyafone ehokra ni nsemu ko so ho nti e ba yen sichi ni bakro nkanche no hunu ni nsemu na wadi no onsa kire mfiri na kwambone ho eno ana asofo ni preach wo ho we woni ni koshia cho ba obedi di 30 cedi no wadi di 200 cedis oba bi wo ha modona no watu di nachi say we wi mo frade ne say dai pasika no wadi tongwase afufu di pampa sika wadi tongwase afufu di oti ase abusunya bebre ntimi ntoto ne yemaye ntubozo wo hawo ba wo so musia no kwan no mama wo hawo no ababa bedu na ho sasa tifie ho unua no obi ye adwuma sebeta frache oba no obi ye adwuma ade a waye no ensem fra nipa na eba pasem de bi ka kire no na ne bonyo no afi oba no nyanka krakra nya ne sika ntua na asomdue mra nua ba bi asiu bi maame bi ebeye ne akoye ne ba ne bibi no no asa be mimini na ni ase asu ayi asese na ade asei mi wanso na nko wa akonya se tama na ade na ekoso no pass mpa bika na nko prevent ne ba anaze se bi na japade no ene de wo sire because wa bu obi on picture no wo sire e kina be head down ho no na fe ni suese na ni ase ni atwe water show wo di ase ene no wasisi obi wo sire obi susu be sori yatia ne kra obonza fe di ayi owu abeda wa bobo ano e ba se mfamfa so obi ama se bia brabo aye bonyi obi ana be na de obebodu ya wo yobi wa be bi ofiri sunsum edi na chie no se be soliti sunsum no gro mfa nchewo na ofiri se David na so nim se be enema padi na chi sa nim se tumi bi bo na chiri do man ko be sori yatia no anko nzuezu anko bodua wanya wi na nzo soliti na awrade pura oti ase okay ntini ebe sire se wonhwe na wonya ne yese na aso yes na asofo no so omuntu na mo emfa ho na efe nka nje so ma asoli oto ofe na moje ti asema ba mo mpe no na mo ne ntena na aso mbiem ofo ofalumba ene no ya buruburum akwakire enti amakoma sd for mesre wo mo yesi ye ni na sa wo mo ne mom katebone be franka timo yitotwene no nkyere se munyini fra sori 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 asem checheche mienu etam adigu ya pronso no yehwe na sima mienu aka no yemfa fa 1 or 2 calls bi ne enko emfa enko yenim hello Monsieur, a dear foreign Sompa Fuina. Yaw Osei Aboagye. Yamisha Moa Jumapa, Moya. I had to be a the fire bed of Alumba. Namiko Swain Shell. And I never be a message about very help. UI, about very help. Okay. Tell them to fire and starve a pet and I have a mamma. Krugman go football, Munya Seka, the force we have fire more. And so more than yet. Lumba, oh dear, message about very help. Okay. Hello. Good evening. Majo so bemena.
Madam, what to say? Come pa. Oh. I try, I tell you, come here last one, left and almost the last one, I don't pick the podium. I am going to near Breno, we are in Coma, Metam Crasso. Another mess up at him. Oh, Papa, a vice service in the comfort. I prison officer. Or a prison officer, I'm a fire for me, I'm agreeing. Fire for next, but where you come from, but you're fighting me. A prison officer. A prison officer, I'm going for. Oh, a gra. I was supposed to read whatever. One Diana Monday, who Papa, the way we said to you, Eric Tay O2. Hello. 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 Baby, I'm free with you. If I show you, Penny Yentio. Prison officer, no, okay. I don't take prison officer no Otia Papa no sika and 10 no famano. Na I'm a come as the force so enche sa brantie onko no kofa diaper no sika no fama mai na sabia ku sabia nyado efere kra. I don't think Yakopo hye when munyamu ama me mo kama komanto yam enuru dwada no yenko homemra no na Yakopo hye when munyawate otentetu yama ye homere so bafo ye boye ntaba mu a babia Ghana ni wiasa fa na nyina yekọ mo kama komanto ye wate Oforisuo Aboagye akonyansa so mo boaye media Asem Mpe Nipa dwumadi ebeda wo no ye damu nyina ase yekọ long time.